Bas, cham ga tukul jamana gab Jehova ngi tukul lo mitay. Kemeje gitror Jehova ngugi ni amu kago gone petut ne nege. Aso bit ke wa tukul ke gas tugen ni yang alalwe jengore tap suruti ketlilen. Kogi net ke ngugi konye agobo cheki gius amaga bagakta. Yela ngon ka gibna usi sheshe kiune cheterchine kuma bagakta Jehova. Amu ingin Jehova bi kiek aw ngana wata ngainet aga tukul ngajek. Kidnya ga mangude teng Jehova agit kira kara kuteseta go nete jengu gini agoba amane agoba maite tap kongoi aksaet wane tap kene gini tige no tak ngu gini keger amane dawa maite tap kongoi aksaet kimeje go gongoi amu parainda nege go Jehova go baiti ni kigimi tugulo ba gengenyu ebe ndiga sugo chiega tugulo ka beber eng bay shitabe tabrane ingalali agoba amane na ba maite tap kongoi aksaet ko gi baiti na gangwan eng bay tabrane Evalin Tarus kuma neget mu bay shune ke tega daga se jengbe tabra ke sai sobit ko tabi Jehova watenendat ago ya ke guja baga bwa tagenge igi ititeni yang surkwen mojini logo yek ngon gamogol way shine Jehova tugul ke bagenge ge wigrondet kimi tego bata pasta Philip Nyalilei ne wendi ko ebe tap matatu atau wanendet eng sabato akimobili konyo basta Nyalilei eng Jumatatu. Yetyogo sup pasta Sami Ngetich eng betap kwengase ago somagase konyo lelian chepkametin yo eng betap kongon gaso go tarwe jingugite. Yetyogo mo wet kole tos nene ge ngalale ngugi ni nyone. Chamana gab Jehova kimeje gwe gongo amu parainda na gone Jehova ameje gesa anga gesa nyoru ngalio go bun pasta Ngetich eng jekki go boysube ngugi ni nyo gonye ak piti go ndo tebutige ko much ke walji eng nogindo asaga be gane tap ke onge sanyo hitorori ngomuk tende Jehova amu baray ni ge gone hasobit ke watay tab kwengu Jehova ki blelu tinik nga sartaga tukol ki butosi ago ngomuk tende ka watay ngong sobit ki butigel leguk asobit iunech ngara tiga kweringu asobit Jehova yinde tab miriengu be shenech sobit ko igrondet aku bunu ngalek tukul ngalali ngoto swekyo ko iginye Jehova ni ngalal daynech ngi jek tukul joga sey aga jek ki ngalal jini ko rawri tap sobonik kyo Jehova ke same sobit irate ki guja ba ba tagenge yetegi nyalen agi girin ego shek tukul joba sobin nyo agi iges kay paishe tabe moni ke toro jin jeiso agi gas kay do yek ku no tak amu samen nyo ngeiso yetinde nyo amen ba sama jari bara ini asobit gaji basta sami Ngetich asobit ko soman wech ko ngalal wech en nogindo agoba tebuti kemite tainyo karibu sami kongoi chamana gab Jehova ndaga tul ngane tap Jesu amaja amwa kongoi eng biik chetesetai komi kobote chi kitesetai kinetisye kisoywech akomwoe kongoi kitinye Josephine Cheptanui, kitinye Emily Chesang chekomwa kongoi, kitindoi nyo Rachel Chepleting, Robert Kipchumba, tugul ko komwa kole kongoi, kitinye Mercy Keter ak Nancy Chemngetich. Kokeny kitindoi tebutiet namache sikewalu ako amwachini kora Kemei eng kaptinga kongoi kora. Eng kebeberi kora amache aib boroindo namache amwachi biikab Laboret kanisa kongoi chekomwa akichek kole kongoi Ng'aramaru nekonyo imwawech akobo lesonini ko kongoi amu omi kibagenge asikobit ketestai kinetkei kibagenget ngondoiwok ak Jehova yekitebe kelyekab Jeiso asikobit kinetkei ng'olyondoni tugul kibagenge. Atinye tebutik chekateb biik oeng'u yu chekamache awal asikobit ketestai eng kebeberta nemi tainyo. So tebutiet netai mache awek yekomi tebutiet eng yu kokateb chito kole notok ko kateb chito kole tos mitei kabarunet ne anan tilyandit ne eng kowekab Joseph
che kikiib eng olin bo Misri ketupchi Canaan. Tos tingekei tilyandit ne konetisiet nebo yekakobek che kakobek kotepchei amaweksei. Ingot ko ngetup chito ko makongen amut ak rani komune sikeib kawekab Joseph. Mwae sirutik chemyachen kole ingen Jehova chechiket. Ako kamwa Jeiso kora eng kitabutab Mathayo 8:11 ak Mathayo 24:31 kole yetun kikutur yaket nyokoumi kamuktoindet Jehova biikchik kobun lukwek 4 chebo ing'ony. Kerkeindo anan kabarunet nebo kawekab Joseph chekikiib kong'ete Misri akoi Canaan ko maamu mi terchino kele ngokaketup chito kotokongen kiy age tugul, kobate kiborto kayanet nekitinye Joseph eng Jehova nekikamwa kole ak yekakobata kenyisiek 430 awektoi bororioni kot koit emenwa. Koyan Joseph kounotok akomwochi kolech amu isuldoe Jehova ng'olyondoni amoche tun matiny kaamei kiwekta kawekchu. Noto netai kiboru kayanetab Joseph eng kayamisutikab Jehova. Nebo aeng koboru kole ingen Jehova chechiket ak tun iumi tugul. Kou yetun chorugei Jehova akokur tugul chekimbek, mwae bukuit kole iweku nyanjosiek chekilugui akowek tiong'ik chekilugui ak meet age tugul nekimach chi kotun iweku. Ko kiishokobor koek tongoaniat kawekab Joseph akobo ng'etiet netun ing'eti Jehova tugul chekamechi ole kamechi kiweku. Kounotok kosuldae ng'olyot nebo ng'etiet netun king'eti tugul chemite temburyet. Ng'olyot nebo somok koborwech kora kole tun weksei lagokab Jehova tugul kaa. King'yakibut kobut kecheiyyatab Adam koloit ing Jehova ako tun tugul chekakoyan Jeiso kong'ete Adam ako chito nebo let neiyoni kotun kiwektoi koba Canaan nebo kipsengwet. Noto ko ing'unyut nebo kecheiyatab Adam nekakeyai kolelit kipsengwet nelel ak ing'unyut nelel. Kounoto kobortoi kolilu kou urwet nebo ng'etiet netun king'eti tugul chemito akwek cheterchin ak keweke tugul Eden nebo kipsengwet. Kounotok mwoitoi ng'alechato tugul akobo ng'etiet nenyonei ak ole tun kiwektoitoi lagokab Jehova tugul kowek gaa. Tebutiet nekateb Mercy kokale tos nyalilwogik chekibune eng kanisa kongen Jehova amu orani komami kalyet akot kitikin. Ngitonon eng Kristo inyoru usutik anan ko usisiosiek chechang. Tos amune nitok? Kongoi Mercy amu tebutiet neketeb, tebutiet nekiimegei ak kemildoi tugul eng sobenyo. Tebutiet ne atkan kora kotebe biik kole ingot komi Jehova nemie akobo iman ko amune sikomi myat. Tatyo koteb kole amune sikonyor nyalilda chebo iman ak usisiosiek ingot komie Jehova ako kakemwechi inendet. Kokiimgei chitabkei kole tos tinye Jehova maket kosor lakini memuchi anan imuchi kobate mamake kiy. Amache asomin Mercy siwekchigei lesson nekibo roboit netai eng kenyini kosirtoi. Lesson nekikinetkei kong'ete January akoi arawetab somok ko king'olole the justice of God. Ngiwege ak iyai research eng yotok eng lesson inotok tugul igere amune. Eng nwakindo king'yakobit kabutet eng kecheiyatab Adam ko kitoigei luget eng kipsengwet kuye mwoe eng ng'ang'utiet 12 kong'ete koitetab 7 akotestai. Ko king'yakotoigei lugonotok kekere lugonotok eng kitabutab Job. Kale kimi betut yekitun koba chetililen, kale werikab Jehova
kipsengwet ak kinyeit olindo konyagine setani ko representative nebo emoni amu kinya ko berber Adam koib representation nekicham kowendi ambassadors lagokab Jehova tugul amu ikere eng Bible ko ngiker genealogy nebo Jeiso oretab Jeiso kekwerie kwo let akoi koit Adam kiwongune nguno kele kisich Joseph akosich Maria akekweri oretab Joseph kowek let akekweri oretab Maria kowek let akoi koit Adam tatya kowongune Mathayo kole Adam ne weritab Jehova. Weritab Jehova ko kakitinye Jehova ing'unyusiek ak malaikaisiek chekibwone werikab Jehova representatives chebo emotinwek chotok ko ki governor Adam nebo emoni ko kinya ko kowirta setani ko setani nekatab korepresentani Adam nekap korepresentan emoni amu kakerebe baunatet ketrowen kibindua serikalitab Adam ko ngeit olindok ketebe Jehova kole tos kiker kiboitionyu Job koleji setani iyonin amu mogornotet nekikochi ak ng'otwet neking'ot inendet lagokab Jehova tugul ko king'ot kamuktoindet Jehova ko ngot ko kiking'otech kolya komi nyalil konyo nyalil yekatonon setani kong'a Jehova kole bichu koyonin amu king'ot echek mogornotet ak king'ot echek chametabgei koleji Jehova okay iste tukyotok asikobit keker kayanenyi ko netai ikere ile amu kirwoget netesetai eng kaptisisiet nebo kipsengwet ak luket netesetai nemakikase ko kikestakan Jehova setani kole tugul cheiyoni Jehova ko amu kiberur Jehova kong'ote chametabgei ak tuguk ako kinyekilechi iste ko kitonon Job ko kaketyem kayanenyi kole setani amu tomo itiny ririonyi kole tai metiny sobet ai kiyotok sikiro kotonon Job ak tun koberur Jehova eng kaberuret nekinyor chametabgei nesirei akonyor lagok chetechu kiche akonyor tuguk kosir double kosir konyil aeng kounotok ko kakora mi ng'atutik chekekure rules of engagement ng'atutikab luget chematingei setani tiemisiosiek komi yemasire asikobit koek Jehova nebo iman eng taitab kapkirwogetab kipsengwetisiek konoto amune ngokesugei luget the cosmic conflict luget neo kotun kutunyi kipsengwet ake ng'uny kole bo iman Jehova koigeny ak koigeny ak koigeny amu bo iman kirwogutikyi kinde the final verdict kirwoget nebo let kele bo iman Jehova ak kutinyi ng'uny tugul ko kakeyai kirwoget ak keweny kitabusiek kong'ete taunetab ng'uny akoi kakesunet ak kemwa kele bo iman Jehova amami ot betut agenge yekiboisie birchin anan ko kamuiset anan ko kikikoito asoya amu kile setani ikoito Jehova asoya kokochin kochamgei biikchik sikoesio lakini money was poured na kile ikiranda chepkondok ikoito chepkondok kemboi eng yo ko kimi ng'uny amu tuguk somok sikomi nyalilda netai ko kinyo kibutyi tengek komong consequences of sin eng lewenet nekilewen ngot ko lewen lakwet konam maat nelole tamambolit kwayai yete kong'ete kopirtogei nebo kwong'ut kele ikere Jehova kokolkolin yo korom metinye uhuru kikiyai ni eku robot ko nebo let konu Jehova koker masin konam lakwet tamambolit ko ngelal eut kotos lekebela anan kamang'une lewenet nekelewen consequences of sin kobit nyalil kobit kalyelet korot mogoche kobar biik kolyel ilet kobel kot ipkoe mayek chito koriep chito nekabunu oret lakwet innocent nekamakotinye kobit nyalil amu lewenet nekikilewen tengek consequence of sin nebo aeng komuto kemi ng'uny nebo tengekto nebo somok ko mutyomisiosiek chemoche koboisie setani kou yekityem Job ak nebo ang'wan ko amu yeteyeta kemi ng'unyuni ko kikobit tengekto akochorat borwekyok konyor tung'wek ak cheptigonisiek
ak cancer ak tuguk alak chekimong'une amu kakoborborit borto akoi tun nyekewal buri. Kounoto tuguchuto tugul koboru kole bo iman Jehova amu ngot koserchech ichegei akometo chun kele acha kabwa biik komosa amu kaongan Jehova. Akoite karonet agenge tun tononi Jehova akwai imanda koyokto muketut kowekyi setani tuguchu tugul chu akobukyi beekab kong lagokyik. Noto amune siketinye boisie kora en ng'olio nebo let koboisie ortinwek somok setani tamanab komas biikab Jehova. Boisie usisiosiek, boisie waletab logoiwek chemiachen kole Jehova nebo tabuni, the perversion of the gospel, ak nebo let worldliness and secularism. Kokonin chomyet ak boiboiyetab ng'ony ak talbistab ng'ony siutie Jehova. Ortinwek chuto choe bunyot. Noto amune amoche awang'une kurget nekimwochi Jeiso kole kale kiwo kolindet ipkokol beek. Kong'yakokol beek koit bunyot kemboi nyokokol chemulbainik. Kong'yekilen kele keng'etyo karon ipkeker kokakobityo beek akobityo tuguk alake kele angimakikol chemulbainik katepto ano kolechi Jeiso kakole bunyot. Tuguk chechang chebo ng'wonindo ak kaimutik ak yaitiet ko kikole bunyot. Kolechi kiboitinik kitut kolechi acha ingotebi akoi betutab kirwokit. Tesetai nyalilda ak kaimutik koimi akot chebo iman akoi betutab kirwokit yetun ibarta Jehova imandanyi akouchi beekab kong lagokyik amu kibun nyalil nekimoko nenywanet, lakini kimi ng'atutik chebo lugot netesetai eng kaptisiet nebo kipsengwet ak ng'ony komugul. The rules of engagement, luget, ng'atutikab luget. Ko ng'etu kunoto konyalilsos biikab Jehova, lakini mi Jehova konyone kotebe kwenunwa asikobit kokaikai ichek akokoi kimnatet kot kolanda ak nebo let kotun kousyi beekab kong alak tugul akoyokyi nyalilda nekibun. Tatya kikoyokyi nyalilda tugul ak taunetab ng'okisto tugul setani. Noto amune amoche sitabisoman lesson nekibore boi netai nebo kenyit kosirtoi God's Justice. Kongoi awalu eng nwokindo kou notok. Karibu Ramaru. Kongoi Mchungaji. Kongoi kanetisiet nekakenyoru nebo walunetab tebutik. Kongoi ngichek tugul chetebe tebutik cho. Kongoi ot ngichek kianyoru eng laboret kanisa. Abaibai yekimite tugul eng yamdaet agenge. Otestai yapta logoiwek chechumechen. Konyor chi age tugul asikobit kinetkei ak keekitu eng kayanet. Kale amune nebo mwaetab kongoi eng betutab Sabato eng lesson nebo aeng. Kokonech kurget metit nebo kanetab kei anan kurget neo nebo kitabutab Lewiek agenge koiteni ko lo. Lakini ameche ataune koiteni ko somok asikeitu lo. Komwa koitet somoku kole amwachini Jehova nenyu kongoi akobo kabwatenyu tugul neabwotok. Nito ko Paulo nekamwochi kaniset nebo Filipik. Kole amwachini Jehova kongoi amu kabwatenyu neabwotok ko tugul. Neile ketambuan Jehova Paulo kamwa kole amune nekimwoitoe kongoi ak saet. Ketambuan Jehova Paulo kolechi kongoi amu inendet nekebwotyi kobwat kristianik ak tupchondit nemite kwenunwa ak kristianik. Kole amwachini Jehova kongoi akobo kabwatenyu tugul neabwotok. Kale eng somenyu age tugul akobo akwek tugul. Kamwachi Jehova kongoi eng somet. Notok ko saet. Saetab Paulo. Yeibwoti kristianik kosochin kristianik. Akosome Jehova koyochi nemie kristianik ekoshek tugul ak kaptaetab logoiwek chemechen koityi ichek chetom koityi. Kale asome eng somenyu eng boiboiyet kotugul amu yamdaeng'wong eng logoiwek chemiach koboch betut nebo tai akoi betuni. Kekas yani kong'etegei tagetab logoiwek chemiachen eng betut nebo tai akoi betuni tesetai kora kristianik chekimite Filipi eng kayanet. Kole amwachini Jehova kongoi akobo nito. Kale angen komie komwochi kristianik chemi Filipi kolecho angen komie ng'olyondonito ale inendet nekitoi boisiet nemie eng okwek koyae kosulda akoi betutab Jesu Kristo. Kokochi kristianik ng'olyotab kakimitet.
kogochi komongunet kolechi boisioni nebo logoiwek chemechen ikyotai kong'ete betut nebo tai agoi betut neketesetai koyoe kosulda inendet nekikono kamuget ne notok ko Jeiso Kristo agoi egonet nekikere ine yekachorchi mugulelwekyok taboiyatab karon. Keker ng'oliot amune neo nemwoe Paulo kongoi nenyi koamu tupchondit nemitei eng sarunet nekikinyoru eng Kristo Jeiso. Kewalech achek tugul chekiokiki kipsakarek keeku lagokab kwat agenge, keeku lagokab kwanda agenge. Ne notok kwandanyo nekiyok Kristo nyokome asikobit kolenaigei asikeeku agenge achek eng korotikyik. Notok nekilosunegei korotikab Kristo chekitumdagei asikobit keeku chekitupche eng Jeiso Kristo ak keeku chekinyoboni bounatet nekikonyi kutwet nekilokwech. Kokochi Paulo Kristianik kakimitoni. Kamwae kole taunet age tugul ko eng barwet age tugul nekisir Paulo eng yu, kale kotaune kotugul komwoe kotugul kakatiet. Taune kakatiet ak kawektaetab kongoi. Ngiro kitabutab Kolosai 1 kaitenyi 2 akoi 3. Ko eng kaitet 2 ko taune kakatiet. Kole kisirchini chekitupche cheiyonotin chemi Kolosai. Kale ngotebi koboto mieindo ak kalyet chebunu Jehova kwanda. Kakatiet noto nekikate Paulo Kristianik. Kotugul ngisoman ole menyesikesoman sirutik alak eng yo, ikase kolen ingotebi mieindo Jehova koboto ak kalyet nebunu Jehova kwanda. Noto ko kakatiet. Yeityo kwo nebo kaitet 3 komwa kwo kongoi. Kole kikochini Jehova kongoi kwandab kiptandinyo Jeiso Kristo ak kesoiwo kotugul. So kakon Paulo ng'oliot nekalenji kristianichu kotugul omiten saet. Yekisoe kibwoto ako eng saenyo kemwochini Jehova kongoi akobo akwek. Kekat korok yeitya kokochi miendab Jehova kotebi koboto echek. Yeitya koleji kibwotok eng sautik kotugul ak kemwochini Jehova kongoi akobo kimnatet ak amu kikokono kotalewek chemechen ako indoiwok ekosiek tugul. Kokonech cherset agenge yekitau lesson kele kaga amune nebo kemwaita kongoi ko amune eng Paulo ko amu boisionik cheechen chekikwai Jehova eng sobonwekyok. Kole kou Paulo akichek kale ketinye kebeberta neo nebo kemwa kongoi. Kitinye kemwa kongoi akobo tuguk cheechen chekikwaiwech Jehova. Yekimiten koretab asista komakimi echegei. Yekibendoti ak kibunu usosiek ak pichinwek cheuen komakimi echegei eng lugoni ak nyalilwogikyok komakimite echegei. Mi Jehova neiterterwech lugosiek. Mi Jehova neiterterwech nyalilda. Mi Jehova neiterterwech usisiosiek. Mi Jehova nekonech kimnatet asikemuch tuguk che kikere konyekyok komakimuchi, lakini eng let kekwonge amune sikakemuch. Ko amu amune ko kiwekyi Jehova kongoi amu ine nekemuktaiwech. Kale tuguk chechang koyoiwech, tuguk chechang cheyoiwech kipsengwet kobo kwongutik eng sobenyo. Ako ngap keker ak keker kuo makimake. Lakini nyolunot keker eng konyek chebo kawektaetab kongoi amu makimnatenyo nekakimuch keyai ng'alechu. Kale kongoi akot nemwoe nekimwoe achek ko kikimugulmet kosire kabwatet nebo malaikaisiek. Amu malaikayat komaekei koek chito. Kikeech keeku biik. Yeitya kitindoi kingen ak kekosei akobo sarunet kinyo kipsengwet konyorgei akobo achek ko kongoi nekimwoitei kosirtot amu achek kikinye kewalech. Achek kikinye kesorwech chitya kelusye. Ko eng lusenyo asikiwekchei sobondo ko kongoi nekimwoe ko nebo kwong'ut. Kale eng yu ko ki biik ko nganda kibutosi ko nyolunot kenai tuguk aeng. Kiwekyi Jehova kongoi atya kiwekyi kongoi akichek biik chemi kwenunyo. Kinetkei kemwa kongoi. Kale kanyolji kemwa kongoi. Kale kemwochi biik eng chekiyochini ak chekakoyoiwech. So kindoi ng'oliot nekikure mesing kebeberta nebo Jumapili komwoe ng'oliotab yamtaet keiku chebo fellowship. Ko fellowship ko kene mutual
kiwekchini kongoi biik kwaun boisiet nemie ak kowekun akichek kongoi kora ichek chekayochi boisiet nemie kou ye kiyai Paulo boisiet nekiipchin kristianik logoiwek chemechen akokochi mieindo ko kekas ile ki kristianik akichek ko kiibwoti akichek kora akot Paulo akot ngakingomite korkoret ko kisoe kristianik akobo akot Paulo kosoe akot Paulo akobo kristianik kowekyin Jehova kongoi kristianik akobo akot Paulo cheikochin kakimitet kowekyin akot Paulo kongoi Jehova kora akobo kristianik che kakonyor logoiwek chemechen igere ile panep kipsengwet ko kesochigei tugul kimeche age tugul agenge ngachek sikeku akwet agenge nebo Jehova nekikimitigei nekisochinigei neking'ololchinigei kecheregei keeku chekimen eng kayanet yeboisie tamrit netilil kokonech kimnatet asobit keng'ololchi chekitupche. Tos mite chi netese ng'olyo eng betutab introduction amawe Jumapili? Kamache ngetau kinetigei lesson ini amu lesson ini kong'olole kitabutab Pilipik ak kitabutab Kolosai. Ko kale kaek Jeiso mukuriot anan nyororet a link neketuiyo kipsengwet ak ing'ony. Ko kamache kora keker eng lesson nekisirtoi ngetaune akot nguno lesson nekiking'alale nebo robo nebo 2 ak nebo 3 ko king'alale Musa tateje keng'alale Joshua. Ko kakemong'u eng Musa kemong'une Misri nekerkeindo nebo kemong'une ing'ony ak borto nebo tengekto, borto nebo chametabgei ak meet nekiibkegunotin kuye mwoe bukuit eng ing'ony ak kelong'une nyanjet nebirir eng kabatisanet sikemong'chi oret nekiwendi kipsengwet kwendi emetab arorutiet. Lakini mainetkei kayanet amu inget ile luget neo kong'olole kele can God be trusted? Tos kiyan Jehova? Une atebenyi? Ak tos yame mieindo ak kayanet? Can we trust him? Kong'yu kole setani aja mawai kimong'u Jehova akoi itiegei metiegei chi situn imei tebi ane kei nokilen atorori ng'echeretab laitornatet akerkeit wakina netorori mising ko kei kipkeini ko amu maiyan koba eng kayanet komatakoit Kanan koyach kowek kenyisiek 40 kosungukani ko ng'yep koit Joshua amu kayanet nekitinye Joshua Caleb komut lagokab Israel ipkolanda bitonin. Lakini ng'yeit olindo kora ko ngakakoit konyol koyai luget eng kayanet koek Jehova kora neiborchin icheket lugonoto. Kakeit kemong'u sikemi oret kebendi Kanan. Lakini tokomi lugosiek chekeyoe eng yu amait Kanan nebo kipsengwet. Amakiyoe simoloikab borto ak kimnotenyo kobate kayanet. Lugetnyo rani komakibendi kerate karik sikebargei ak biik. Ngap kibaregei ak mionwogik, kibaregei ak neregek, kibaregei ak asetab myat, kibaregei ak tuguk chechang cheikere tugun chebo chi ikere ile oye kama kosir anume angiotebe kanisani kosir laskainatet tuguchu tugul chu chebo kasetab myet ak ne ko tuguk chekibaregei eng yutok amu moche borto kong'et kotokos sile kabwati ile kwame Jesu eneni ilen ko tukyotok chebo suriet chebo mami chomyet chemami kayanet ak ne ko choto chekebaregei nguno eng luget nebo kipsengwet. Mi usisiosiek chetesyin setani yutok. Mite kasetab myet nekase myat chito age anan ko sotiotab chito ak magutikab borto ak magutikab konyek ak menotetab sobondo. Luget noto nekiyoe kotugul kou noto ngot ko usisiosiek chekabun borto anan nyokonyalilin iman chito nekenyalilin anan kirwogun eng oret nebo iman ak kikikyin ak indain korkoret ko tuguk chuto chemoche kotumtum kayaneng'ung. Tos imwa kongoi noto amune king'olole rani kele reasons to be thankful in prayer. Ko amache kikuye kunoto kenai kele kakomong'wei Musa nyokolong'wei Joshua lakini taketinye luget nekiyoe eng kayanet
kotomo kenyapan akobit kalyet kokeit Canaan nebo kipsengwet. Lugoni kiyoe nguno neptamimiriet nekeng'olole. Kongoi. Kongoi mising. Bas kibendi betutab Jumapili. Kegerei akobo kayametab kei eng logoiwek chemiachen. Kito neiyomyech keku kit agenge. Kang'alale Paulo nyu akobo ng'aliotab katuyet eng Pilipik agenge koiteni ko 7 ak 8 igerei kito tiliandit nekitinye Paulo Kristianik. Koborwech tiliandit nekitinye Paulo Kristianik akoyonie tiliandit nekitinye tisindet neo Aaron biikab Jehova. Yeityo koborwech kokeny tiliandit netinye Jeiso Kristo rani yemite taitab Jehova kong'ololi anan kosoyo koba achek. Ngetaune nebo Paulo igerei eng koitet 7 ak 8 eng Pilipik agenge. Komwa ng'olio neuni kale kou yemie eng ane abwat kounitok akobo okwek tugul amu omi muguleldanyu amu eng monjorornatenyu ak eng ripset ak kakimitetab logoiwek chemiach akwek tugul koyomdoi koboto eng mieindo. Keborchi Paulo Kristianik kole achek tugul ko kiyomdoi amu kikesorwech achek tugul eng mieindo eng Kristo Jeiso. Yeityo kolenji omite muguleldanyu asiasoe kotugul komautye akot agenge eng akwek ande akonor taitab Jehova. Sikokoi Jehova kimnatet agenge eng akwek agenge akonyit Jehova tamirmiriet agenge eng akwek amu kiyomdoi tugul chebo mieindoab Jehova asikebarte mienitok kiborchi ichek tugul chemi eng ole mitei. Ko ng'alalas Paulo koibei Kristianik taitab Jehova akosochin asikobit konyor kakimitet asikonyor kenyitab tamirmiriet asikobit koek baorinik cheboorioni ak kokwengta eng tugul ole bendote. Ngisoman eng kitabutab Komong'u 28-29 kong'alale Aaron tisindet. Kale sikoibei Aaron kainaikab lagokab Israel eng ng'orionotok pateget nebo kirwoget eng muguleldanyi yemondoi ole tilil koek kabwatet eng taitab Jehova kotugul. Kekas nekang'alal eng tai kole Paulo atinye akwek eng muguleldanyu. Kamwochi Kristianik kolechi omi muguleldanyu akwek. Kong'ep keng'alal tisindet neo kokitindoi ngoriet ako eng teget kokimite ngoriet nekitindoi koik 12 kousubkei ak oretab lagokab Israel chebo ortinwek 12. Komwa sirutik eng yu kole amune sikokitindoi tisindet neo ngorionotok kale sikoib kainet age tugul nebo bororietab lagokab Israel. Bororiet age tugul ko kirepresented eng koichoto 12 chekitindoi tisindet eng teget. Ko katiny eng teget amu ole mi muguleldo kang'alal kole yoto kale otinye muguleldo nyu ko kende teget yoto bo muguleldo. Kale ngorionoto bo teget nebo kirwoget kotinye eng muguleldonyi yemondoi ole tilil kale sikoek kabwatet eng taitab Jehova. Ngowendi tisindet orititab ole tilil mising. Kale ko ngorionoto no kaib kotindoi koik 12 koibor kole kemut lagok tugul chebo ortinwek tugul chebo Israel komuchi taitab Jehova. Eng oretab sautik kosochi asikobit konyochegat chebo Jehova bistoenwa ako tindeny bistoenwa. Etye nyop komong'u eng kot nebo oeng. Kale komong'u as ko kakenyochi kat lagokab Israeliek amu kapkong'alal kwa niaba nebo lagok chebo Israeliek. Kole Paulo akine mite tait mite muguleldonyi lagokab Kristianik chekimitei eng Filipi chekimitei Kolosai ak keberberwek cheterchin kosochin asikobit kotestai mieindoab Jehova koboisie ichek akobwat ichek eng sautik eng kasarta age tugul soi kowekyin Jehova kongoi akobwoti kokimit ichek. Kobwotwech kora kole kou Kristo akine kale kou Kristo akine kale tinye kainaikab biikchik akongen kainetab agenge eng achek. Siwendi taitab Jehova kong'ololi ako kong'ololi kwa niaba nenyo
yeibe samutik amugulelwek kyok koityin taitab Jehova keanyetab kat nebo cholwogik kyok ak bistoet kale kongen kainetab agenge ngajek ako komwochin Jehova eng kainet. So mat kobwat chi kuyo kikochanga kainaik kure taba sister nebo kongen Jeiso. Ingen kainetab age tugul ngajek. Ing notok chamanekab Jehova kokonech akichek cherset keker kokakiro Paulo kobwoti kristianik akondo muguleldanyi ko chamanekyik ako tupchosyekchik keker tisindet neo Aaron kondo lagok tugul chebo Israel komuti taitab Jehova keker Jeiso akine komuti taitab Jehova achek tugul chekiane kainenyi kosom kora konetech kolejech nyolunot keker akichek ketinye konyek chekimutu ichek tugul chekimi kibagenge ak kwetab Jehova kesich muguleldo neu nekitindoi Kristo kemakyi chi age tugul nemie eng sautik kyok. Tos yeisoinye eng bet ak kemboi ko tos itinye listitab kainaikab biik chebo saet, tos itinye imakyini kit nemie kristianik alak anan tos akot eng chema kristianik kotomo na logoiwek chemechen ko tos itinye sautik akobo bichotok kolyochi Jehova ichek. Tos isoe sobit koborchi mieindenyi Jehova asobit koker terunatoshek chemoi kesugei akobwanchi yetunoni anan tos ikirindoi alak eng atebeng'ung, tos ikirindoi akot alak eng sautikuk che tos mang'unen tuguk cheng'wonen kuting'ung che ngele akot oyie kami sautik oyie kamnyane lakwa nemiteu kong'eklen kele katakure boyo nebo gai kele acha mot konyo chicho yakut kabisa ng'wan kut tos une kito neibortoi atebeng'ung ak ng'alalutikuk ak eng kung'otik chebo sautikuk cheisoe inye nemengen chi kokekerchigei kong'ung ko tos ingen kipsengwet ng'oliot neisoe eng imanit ile Jehova toretech keeku akwet agenge eng kanisetab Jehova amu kale bororiet age tugul nepcheoksei kobuti koenamgei kanisetab Jehova koek kit agenge kokimitu ak kokwengtoi angot ndakibune uinwek cheuen netya akakenamgei eng yamdaet fellowship nebo logoiwek chemechen chekikitach eng iman kokonech kimnatet notok makonech kalalanet kokonech kimnatet ak nyikanatet angot ndabitu tuguk cheuen netya chekelen kimurmure chito musumenut eng betutab ra kotononi nyikanatet neketindoi nebo tamirmir netilil amu kikeng'ololchigei kikechergei ako kitupchosyek chebo iman chemami koititiet yekituye yokilolong'en. Tos lalang kaniset nyo yakituye keamdochigei tos kichomegei eng kaniset orit anan kituitosigei keu kit agenge nebo kabwatet agenge. Kikobutok kanisetab Jehova eng ortinwek chechang kotieme shetani koborye koput kaniset eng oretab chomset eng oretab chemereret suryoshek chemite orit kitiitos tuguk tutegen komutai komanyi kesoe akot nekatab kosoe chito ngot kole masoe rani ngot baru kero akolo ngaru manyone ako saet makase akot ameche asa makase sotiobo sauti choto konyo shetani kochut orit yotok akotaryo korik kapchi kotko makomitei kapchi amu kito nekabitoiyet kitigin eng kaniset komatib kesa akot eng olimbo gaa sikenyochigei gaa kobit kaititiet mutai kebwone sabato kokaitit kaniset amu mami tupchondit fellowship na nyolunot komite eng kwenutab kristianik kole amu bakach kayametab kei ku alak kikobakach biik kayametab kei kotko makotinye kibwane kanisa amu kityongon kakimeche kesuldae betutab sabato lakini makibwane kerwou ketinye emosto netupchondit kale Paulo kale amae emosto Paulo ko ketorochkei ak keng'ututkei yani tupchondit nebo chomyet nekikonech Kristo konyerito mugulelwekchok ko notok kito nemeche ketuiye koi kaniset ketuitosi ak ketorochkei ak keng'ututkei amu tugul kokiyomdoi chebo mieindab Jehova nekikonech echek tugul keeku agenge eng inendet. Ero kale amwachini Jehova kongoi ngisoman eng koito somok eng Filipik agenge koito somok kasomani yotok agenge koito somok ko kale amwachini Jehova kongoi nenyu kongoi akobo kabwatenyu tugul neabwoto. Ero nang'alal kele yekibwatigei kale amwachini Jehova kongoi akobo kabwatenyu tugul neabwoto kale nyolu kibwatkei eng koi tugul ole kimitei kale nyolu kesochini kei eng koi tugul ole kimi nyolu ketoretkei akot eng ekoshek chebo nyalilda konyolchini ketoretkei kale nyolu keyochigei nemie biik tugul. Kero ameche iro eng yu
kurgotik tutigin jimitu asagabit ke ngetin ke tarles no bokor gani tag amaya samang tabo tabe suek ageng go tini tamanang mut be suek go tini tamanang mut tamanang lo komo ago uni kala sa so kana bik Jehova eng tamanang mut kala muni taganyon kingo agas ago kaya net kingo ka agas ago kaya net dumi kwenu ngwang engipta ya cheiso akyam yet eng tukul jetililen koma ta sis ago ito gongoy ago bakwe aga muawak eng sautik yo kala ginga agas ago ba ngalia tablo kimejen kala ko mata sis amma gongoy ago bakwe yata ji logo ye kemechen ko to sune ga bo tutigu ga ko ta ji to logo ye kemet kelo to goji be shukso mugni si oro goji bi gisha ma tap ti anyani itnye itamo meta ne bi mane kaya ne tap ti to ne mengani le ko ye ne giji ak Jehova ko ye ga shit no ne ak Jehova na ni ko na ta so ji ni ak goji go gimite ke lo gitu agelo o si oro pe se to den gobuti ja to le jita gima mo ga le jang mata tianga ni ndo jijo ago jita na ngala ko Christian inde to su ne sawone kyo yeta jita logo ye kemejen to ski nyega eber no ne to ski so jini ko yigi so jimba ulo ago toroji enjom nyet na ba la long nyet na la lang to ngo nyega ni sa jita ko nyone ago aktoroget ne kase ko le tanyo ko tap ko muktendet na gen tukje tabiju engaman anan tos ka so ko titit na mitei amugi jame nango nge to ko chito ago gon bar na tenni chito no goitu kele ganyo ala batni kele jamne la ganyo ka angu tom go to mo nyungui konyo ne got misi ke go chito ko to na to ne reng logo ye kemeje ne ko sa gi chito age to gi go ju sisiet komite kan se torit naga to se sangolin ago bolo ye kemeje ji ga taji Kus kanisa tene net ngoriti ke use ko age use sang ke use ko age use sang ngola manda wa ko ngi so ne kata ngola nyogo nyige use ngo ketebe le Christian ngurcho ngot ka ga poishini tamre tab Jehova kolya asma nyoru lolo nyet na ba ngototet na kararan ne gutu to se Christian age gimit ke age taje bone en Bible yet age bar timne dab Jehova ngaman age gaji ko gimegi nglogo yikemejen tos ka ber tangung ni tinde yugane ko le ne ba ulo nguto kala mata sis amma gonga ga ba kweg aga bu ata ga ren sai ke mo gonga ga ba je ki to logo ke mejen ke mo gonga aga ba je ki amdo logo ke mejen agin sauti kyok ngome muji to no na ngalal ko kala mi ortune ke chang dige be logo ke mejen ag je gi mi te Christiane ke ba warana na ba sai aso bi ti ba ti che ago tengonu nei ki gonu ago tendugu kyo ki go no koy bay shit ko go no gay aso bi ko toret ago tage naga mo go muji koy ke be berta ndalanda yani ni goji kim na tet aso bi ko bay shit talenda yana no to so kinye bay shit no ko Christian ke taaj ak di porti jom yet check ko ger mi do Jehova ije kimita sang ak ije ki bone awla langit ko tab Jehova ak yu ko kwetagenge no tagamana sigelen fellowship anan yamta tagenge do balogo kimejen ke nyaru get nyega bwa tagenge asama bit ka be shetung benu nyo kalle mayo ku jowuji ge bago tap kloe tigile naga baba ulo kole naga ba geva kole naga ba Kristo kela tos bi at Kristo an tos gi bos tenda gane tabulu kela genga Kristo nyalu ge guje baga bwa tagenge engni to ko ma ge tabu tap tsolo nige to solo nige ne batay to solo nige ne batay genge kayte ni kwen aksomo kuma ngal yana wono gara kala mo jini jogo go ngoy ko tulo go ba kwek tul ke mo ago ba kwek tul kala ge mo gen sauti kyo kala gi boti na magisise ko ishe ngwong na baganet ak po ishe na uy na ba jom nyet ang moy tayet ang mo tayet ap kamangunat ang tayet ni Yesu Kristo ang tayet ap Jehova na nya ago kwanda
kala kibwotok eng kakoshek tugul chebo sautik kyok kibwotok eng betusiek chomite eng nyalilda kibwotok eng betusiek chomite omuitoi kala muitoi eng wong no muitoi eng nyalilda kala kingen kele inene nekitoi boisiet betut noto kibo tai kokomwoe kurget nebo tai kale kwowe koyai kot kosulda eng kekonet nekikere Jesu Kristo konyone kokochi Paulo kakimitet kristianichu kolechi kibwotok eng sautik kwok akot yobune nyingelelwogik ngiro Thessalonians nebo aeng agenge koitinyi somok ak ang'wan komwa kole kanyal kemwoi Jehova kongoi betusiek tugul akobo akwek chekitupche kou ye nyolu amu nerekane ng'wong mising akotesokse chomyet neoting'egei akwek tugul nerekane ng'wong akotesokse chomyet neoting'egei akwek tugul kebare long'yet nemiten kwenutab kristianik yemitei koititiet kwenutab kristianik ko kakanyor tikityot shetani nechoktoi asikobit koyokoi koristo kokaititit kristianik kokaititit kanisetab Jehova ningelen kele komamitei kit nelogoiwek chetesetai kotobe kaniset ko atkenyei nemami kit nerei lagok chekatobwone ako chang'a nere kaniset ko katach logoiwek chemiach komanda lagok sang amu makerei mfano nekararan amanyoru boiboiyet yemitei kaniset nyoru sisiet ak chomset ak tuguk chechang chekarab koyae chito kometa kanenyi koiteni kwang'an kole kot kicheunenokei akwek eng kanisosiekab Jehova amu muitaeng'wong ak kayanet eng usisiosiek kwok tugul ak nyalilwogik kwok cho muitoi kale kot kicheunenokei pero tos icheunegei kristianik fulani rani emetab ra ile kou akot tanum kindoi kiboitinik chekinetegei akot John Hus chekilosunegei eng kasisiek chebo ng'uno kelen kimuita akitononso ongemuite akot John Hus ongemuite akot Meshach Shadrach ak Abednego biik chekikirchi manaloi akot Daniel chekibo keringetab ng'etunyik kotos kimite akot eng kasarta nyarani chekilosunegei rani an tos kilosunegei kanisetab Jehova yetononi ako lalang ako kim angon komi usisiosiek kotononi kilosunegei anan tos kiwire akeloche kaniset eng ortinwek cheterchin kurget notore ko nebo Timotheo nebo aeng agenge koite somok komwa noto kole amwachini Jehova kongoi kekas kurget chakasoman tugul kole amwoe kongoi kole amwachini Jehova kongoi ne aote kou ye kiyoe kwanisiek chuk chebo tai eng kabwatet netilil ale masisei kabwatet neabwotin eng somutik chuk kemboi ak bet somutik chesome Paulo eng kemboi ak bet komautie kristianik mautie ichek kikisirchi baronok eng olimbo Filipi mautie ichek kikisirchi baronok eng olimbo Kolosai necherset nekimakwech akot akichek ko kibwatkei egosiek tugul ak kesochigei egosiek tugul yeitya ngot komitei chi nenyalilegei ko boisienyo keib boroindo kepchei chekitindoi cheng'ering'en asikobit mabar koristo anan kobar nyalilda nekitupche ak ketinye tuguk chekekonor che extra ngot komitei ngoriet neitindoi ngotinye ngoroik aeng amanda tupche ngoriet age ikochi age si inde agenge kotindoi agenge melechigei ngosich spare not nyana aeng ako mitei ngowendoti ak ngor kalong ngikochi tugul chebo Jehova amami kit nekeibei bekyin emoni tuguk kikonech kipsengwet kobo kipsengwet ak tun kiwesie echek buch kounot kale ot ngetoretkei ngiro akot Paulo eng kitabutab Filipik 4:14 ak 16 kokonech Paulo atindiot nebo kristianik chekimukotoret inendet kolechi akot ongen yekiamite eng nyalilda yekiamite akot eng tuguk chetertootin kale kokiocheru tuguk kwok asikobit koyaptagei boisiet kero kokonech chersonoto kolechech akot akichek eng kasarta neimi nguno sokoner kanisetab Jehova asikobit lolong'yet eng kanisetab Jehova komat kekergei ak kemetochigei nyalilda ongekergei ak kenai kele ng'o ko ng'o ako ng'o nenyolunot ketoret ak ketoret eng chomyet mat ketoret chito atya mutai korop kecham komutai kolen chito koro akot chito neipchini ngoriet lakwenyi komu kolechin wek eng yoto mamekotaro mat koit ngoriono utou ako mitei haji ngor yeityo kolechin mat koit ngoriet ka amune amu kikecham ipkokas maat makomitei chomyet makere chomyet eng oritinyo nekatakere chomyet
koker shetani nemite oritin yo amu kibwane nyikekochini atya keweke kecham kole sirutik chetililen notok abing'alale notok ibikoite aitinye ng'alale kuyo maikoite kale mat konai akot eung'ung nebo katam kini kekoite nebo tai mat konai akot chorbeng'ung kole kekoite ne mebirtegei ilechigei kiokoite ki kongotep kouni notok chomekab Jehova kobendi logoiwek chemechen eng oret nemakinoe ako eng oret neyoe kipsengwet inegei oloito logoiwek chemechen kale nganda kimi Paulo nyalilda kale kokinyor logoiwek chemechen askarik chekimite koribe inendet kinyor logoiwek chemechen toek chechoto komonjororinik chekimite kobote inendet ako kinyor logoiwek chemechen kaniset nekimite sang kosirchin baronok kekas ile kanetishenigei Paulo ak kimnotet nekindo Paulo ko kibo tamirmiriet ako kindoi tugul eng muguleldo ako muguleldo nebo chomyet nebo kipsengwet nebo let komwa kole mamach Paulo konai akobo atarit nekimite eng sobenyi mamach konai kole ngoyondit nemi eng sobenyu ko ne kekasin bichu kicham kibendi akot kikibene melit kong'ep kou nyanjet kotoi komwa biik chekimi melit kole kakobit ngoyondit eng melini ma akobo melit ak tuguk chekitindoi lakini akobo sobonwekyok akichek kora kokere tuguk chekitindoi atya korir sobonwekwak lakini Paulo eng yu komatokorir sobet kiongondomitei ole kolkol ne ine kokakikishoni kora kole kakoib logoiwek chemechen kobarta terunatoshek ak myeindoab Jehova ak serunet nekinyor chi age tugul akot askarik chekimi eng yu noto amune sikotebi askarindet kole ayai ne sonyor sobon akitach Jehova koboto konyi yekingap kaotokis kurgotik akomi Paulo ak mochororinik chemamanda koker biik cheiso eng Paulo koker biik chomyet eng Paulo akot mochororinik chekimite ak Paulo kokiker Paulo eng oret nebo kwong'et tos kerten ano kipsengwet rani eng oret nebo kwong'et yeyoe amdaet agenge nebo logoiwek chemechen eng kaniset ak eng olimbo sang kale kimach kityo kwamda Paulo logoiwek chemechen asikobit kobarta terunatoshek chemaikesugei chebo kipsengwet kure kipsengwet bikyok asikobit keku chebo kabwatet agenge asikoboishe tamirmiriet tilil asikeku tait nekwengtoi asikeku lolong'yet eng oritab kaniset eng kristianik asiyebitu usisiet sang ketinye kalyet eng olepko ak kekere konyekyok kokere Jeiso nenet ko taunindet ako kakesunenet nebo kayanenyo akoi tun kekere inendet konyone nyokomutech kebe kabarak kipsengwet tos tindoi chi tebut anan ko netesei eng betuni amakibe betut nerubei ata mwalimu nerubei bas karibu mwalimu karibu nyalile kongoi mising kongoi Ramaru kaisisen engen ng'oliotab Paulo komi korkoret kakekas atindonik chik ak sobenyi ak somenyi akobo kaniset boisiet neo nekimi muguleldab Paulo kono kurgan kesomanat tai eng agenge Filipik koitetab lo ko eng kitabutab Filipik agenge koitetab lo ameche ataune yoto kamwa Paulo kole angen komie ng'oliondonotok al inendet nekitoi boisiet nemie eng kokwek koyoe kosulda akoi betutab nyonunetab Kristo Jesu. Komwoe Paulo kolen angen kokamwa Paulo boisiet nenyolu kosuldae Jehova. Isuldoi ng'oliotab Jehova kou yekitet inendet. Ngo kitoi Jehova kole siku anum akotoche logoiwek chemiach komokoi tuitui ng'oliotab Jehova eng tetutiet ni nekikatet kesorune biik. Ng'oliot notokchinigei eng Jumatatu komwoe akobo saet nebo Paulo ak somutik. Saet ak somutik. Ameche aname kole ng'oliondono kemwa ile kibagenge ko kimno kou yemwoe biikab Kalenjin. Ingomi biik kibagenge ko nyumnyum kwai kit agenge nebo koshinet. Angomi biik koter komakoshindos kergei ak kapchi ngomaboisie mang'ololi boiyot komie ak chepyoset ak lagok komakoshindos komakoi biit kalyet koyoto.
ako mami kiy nekeyoe amu kisiregei. Angot kaniset kora kou noto, makoi testai kanisetab Jeiso kot komami biik kibagenge. Kokacham ng'olyot nekemwa ile angot sautikyok kocham akose biik kosoe kolen oye ibwata Jehova ak ibwat kainenyu eng bukuit netilil. Ako kiakas biik kotese saanata kila kosome kainenyi kemwa. Angaba kamanut kainaik. Kainaik chekisomani chekimwoe ameche asoman Filipik 4:3. Maibwat Paulo inegei ako maibwatkei Paulo. Ang 4:3 komwa ng'alek cheu chu eng kitabutab Filipik. Kale asomin akinye kiboitiot nebo iman koboto ale toret kibokorishek chu amu kikiboishe tugul eng logoiwek chemiach koboto Clement akine ana koboto Clementi akine ak chun alak chekiboitinik tugul chemi kainaikwak bukuitab sobondo. Ng'alyono ko kimna kale Paulo maanegei, mi biik chekikiboishe tugul. Mi chepyosok kabokorishek chekikiboishe tugul ako kimuita korib kaniset eng nyalilda atkinye kotomo kende korkoret. Kale wi nguno ngosire barwani kosirin kanisetab Filipik. Akale mi tupchet nekekure Clementi. Clementi ini kokale Jeiso ameche ibotoret koboto kwonyik chemi. Amu icheket ko kikisir kainaikwak eng bukuitab sobon nebo koik. Makiimegei amu kikobois, kikomuita ai boisietab Jehova, kikoyan Jeiso mugulelwekwak. Kainaikwak kosirotin eng bukuitab sobon nebo koik. Noto kemwa arap Maru ile tisindet Aaron kingotelel kapkorosut ole tilil mising ko kitindoi koik 12 chekikisir kainaik chebo bororiosiek 12 chebo Israel. Siretab kainaik koboru kele anga bo komonut kaineng'ung eng sikuneng'ung. Ingong'emak kaineng'ung eng kanisa kong'emoksei eng kipsengwet akine. Obwoti ng'olyot nekimwa Jeiso atkinye kole tuguk choyoe eng emoni kokasakse eng kipsengwet. Mami kiy nekeyoe eng yu nemengen Jehova. Ingitindoi king'wan akobo chi anom eng yu ko king'wan eng taitab Jehova eng kipsengwet. Sometab Paulo kokasom Paulo kale kergei ak pastayat nekimwa kole kale kimwa pastayat kale kiokas sautik chosoe biik eng kanisa kila. Ko ng'olyot neloboti eng kutuswekab soik chesoe kolen chito age toreto Mungu, toreto Kiptayat, kono mieindo Mungu asop kuni, yani anendet. Ko sautik chechang kesochinigei achegei. Makitindoi hesabu nebo biik alak. Amune kokamwa Paulo konetech lekisoitoi eng sautik. Sautik kotindoi kebeberwek 4. Le Ingereza ACTS acts. Kebeberta netai nebo saet kekure adoration, kalosunet. Yo ikutunyi ak isaa eng taitab Jehova ko korok netai imwochi kongoi inendet nekeng'et eng koron. Metoune inyendet, toune inendet nekang'anyin kong'ete imenindo akoi lapkeiyet, nekemutin eng yu akoit eng yu, nekakonin amitwogik iyam ak ibiye, nekakonin sobet ibus ako memyan. Kochi torornatet Kamuktaindet netai sikobit kokasak sautik chok eng taitab Jehova.
Amu kikeboisie kebeberwek chekitounegei. Ingesakito ile Mungu ingen nekaile anyalili imwochi Mungu anyo nyalilwogik kitoune korok tomo itambuan Mungu inito kile ko tomo itambuan ile ng'o inendet. Toune inendet ilechi inye itoror kaineng'ung. Chama akase biikab siasa letorortogei. Kekose kele kityo hayati rais mtukufu rais kainetab no kandoindet. Kokalya makimwa mtukufu Yesu, mtukufu Jehova nebo kipsengwet, kokitou sautikchok keng'ololi. Ng'olyot nebo oeng ko C, ko ng'olyot C ko confess. Ng'any chuguk, ng'any muguleldong'ung, iyan tuguk chekilel chekiyai kiptuboitoi nebo tuguk chebo Jehova. Itaktaach kabisa kamuktoindet kile Jehova ingeno mami kiy namwoe nemengen. Mekerende tuguk cheingen cheuen cheumi muguleldong'ung. Ityach chengekwogikuk tugul kokaitoror inendet. Ng'olyot nebo somok imwa kongoi thanksgiving. Nakamwa Paulo akeng'alal arap Maruk kele kitoune Paulo kongoi akamwochi kanisosiek akosirchi kitabutab Filipi akosirchi kitabutab Kolosaek omwa kongoi. Tia kongoi chekikoiwech Jehova, tia tuguk chekikekoiwech chemakimuchi. Ing'ete karon ibaibai, iwe safari iwege, ilany ndegeit ibisukan komie, iam amitwogik ibaibaitu meimigei moet, iner akimyeitu eng bortong'ung eng chomyet ak kalyet. Wekchi kongoi Jehova. Tia kongoi cheketindoi chekemwochini kamuktoindet chenyolu eng betut age tugul kelechini Jehova kongoi kongoi kongoi. Kamwa Paulo akokimit. Anga nitok noe kaniset kokuyo akobo Kristo Jesu. Amu ngomakikuye kemwa kongoi kenyoboni tuguk chekikenyoru kobun Jesu. Tapkoit chito kakonyor chito mokornotet, akonyor chito malik, akonyor chito tuguk chekororon. Ko ngonyor tuguk chotok tugul kororonen kotororgei. Utie inendet nekikonin tuguk chotok akoutie Jehova. Angot makokoito kebebertab 10 ako makokoito konunoik amu kakotororgei. Ongemwochi kongoi Jehova eng tuguk chekiyoe. Ng'olyot nebo 4 nebo mwisho ne S ko supplication. Ko ng'olyot supplication ko somutikchok. Ingoek somutikchok chebo let. Asomin Jehova itoret muguleldonyu. Amyoni, ameche kerichek. Som Jehova somutik koek chebo let. Som akobo lagok, som akobo borotetng'ung. Ingiboisie ng'olyot notok Acts, ACTS, kaitoror Jehova netai, ikochi kalosunet amu kondit ne inegei. Nebo oeng, nyimwochi kongoi eng tuguk chekikwai akobo inyendet. Ikonfesan korok imwa ile to anguye mi tuguk chekyai nganyone taing'ung kamuktoindet nyoiwo kat toretos. Iyai sigunet ne inegei. Ko nebo somok imwa kongoi. Nebo 4 isom somutikuk. Metoune somutikuk. Kongololi Paulo eng koitab 9 kokamwa Paulo ng'alek cheuchu akobo achek amu kosom saet akobo kanisosiek. Kale ak nisaenyu ale ngotesak chomyeng'wong mising ine eng naet ak kakuyet tugul. Koitab 10 sikobit onai komie tuguk chebo telunotet, sikobit oegu chematinye kenisiet, chematinye kanakut akoi betutab Kristo Jesu. Mi ng'alek chenyikisen 4 chemiu chenekit koibe kebebertab somutik chekasom Paulo eng saet. Kamwa Paulo ingelele ng'olyotab Yunanik saet kotindoi ng'alek 43.
ngalek artam ak somok eng somutik chekisomei eng biikab Yunanik chekisirei saet ko king'olole ngalek artam ak somok. Eng kebeberta nywa neking'olole ko kitinye ngalek cheuchu. Netai kole Paulo saenyu ko korok netai eng kotesak chomyeng'wong. Amune sikomwa chomyet kotesak ko ngelen Ingereza let love to abound more and more. Ingotesak chomyet, ingosir chomyet kounye tugun chechang. Korindoik netai 13 koit 1 akoi 18 komwoe kole chomyet komuitoi, chomyet komotindoi kipkei, chomyet kokonugei, tindoi muitaet, tindoi kaming'inetabkei, tindoi chomyet sikunet, maname korote korot chomyet. Sigere kaniset kopchooksei ko amu mami chomyet. Ako chomyetap Kristo kole Jeiso ingotesak chomyeng'wong eng betut eng betut. Eng sait amu ngomi chomyet ko chomyet kounye tugun chechang. Ingichome chito ko makoi icham. Bitu chomset amu mi kiy neimokchinigei eng katoruring'ung sicham age amu imeche age kobet. Ng'alal Paulo eng yu kole ngotesak chomyeng'wong eng kotugul angotoi koner nekirib kaniset kamwochi kanisetab Filipi. Komite korkoret kole tupchosyekchok ngotesak chomyetab Jehova kotesak. Konotok kamwa kole saenyu ale ngotesak chomyeng'wong mising inne. Kachame Kipsigis, mwoe Kipsigis ng'olionoto nalen inne. Inne ko konyi tikin nebo chomyet nemami kimasin. Nekangewongchi chomyet ko akoi no. Konocham kemwochini neranik chemeche kotungei kole kau chomye kole chito kikeacham. Lakini kakokoit chomyono komuchi ko chomyetab tiang'inik ne betusiek cheng'ering'en koistogei chomyonoto kosirgei kokeny chito kometo chorwenyi ako momi chomyet. Chomyoni ko kemutech kenai kele anga Jehova nekishokochamech ko kikon werinyi nekikinegei ne Jeiso. Ningiyan inendet ketindoi chomyet nemami kimasin. Tuguk chekikwo Jehova kobo koikeny akobo achek. Ng'oliot netai noto. Ko chomyoni nekamwa Paulo eng koitetap 9 kotuitoskei ak kito nekikure naet. Kiro chomyet neinoe amu kole ngotesak chomyeng'wong mising inne eng naet ak kaguiyet. Mecham komekere ako mekuitosi. Anga naet ko kit nebo komonut nebo Mungu. Amu ngingen ile amune sacham ak ingen ile chomyoni kacham anum, kacham amdoindet nebo kanisa, kacham boiyotab kanisa, kacham kaniset, kacham kwaya, kacham chepyosok chebo kanisa, kacham murenik chebo kanisa, kacham kaniset komugul, kacham neranik, kacham lagok. Ang katuyet nebo chomyet eng naet kotoretin komabit besiet. Naet koboru kole ingen amune sikiyan, amune kisiku. Amu ngimetindoi naet itomtomi tuguk chemengen. Mengen le iwendi, mengen amune kokisiku, mengen amune imi kanisa. Ko ngomi naet nebo chomyetab Jehova kokonin kimnotet itebe kanisanatak eng muguleldo agenge amu ichome inendet ne Jehova nekikomutun inyoyu ako mang'un eng oldab imenindo. Naet kobo komonut eng chomyet nebo Jehova. Tesyi chomyet naet ak ng'omnotet. Kokamwa Jehova ng'omnotet kunobo cheptuget anan lagokab erenet. Kale inging'om ingen yekakouit komi tuguk chekeeligei. Tab komi kiy natal neikere ile tos iyai ielgei amu itindoi naet. Ingiker chito age ikere ile kotowolchini
Amu achame komameche awal. Icheng liyelegei. Simemwa kit neya nekwere biik kwen akobesho. Irib kuting'ung ak ng'elyepta. Ng'elyepta kolale komani lale. Nengagerong komakiweku. Unale Kiswahili ni kama maji yasiyosoleka. Ngagerong kokakobek. Ng'olyo netai noto. Ng'olyo nebo oeng nekamwa Paulo. Kale sikobit onai komie tuguk chetelunot. Ng'olyo netelunot ko kamwa Kingereza kole discernment. Mi tuguk chemakikere chekemeche tamirietab Jehova koborwech. Makoi soman kabwatutikab biik. Akoi kong'alal chichotok sikobit inai. Kiacham ng'olyo nekimwa Ellen G. White nekale ingisis kabisa nemetuku komengen setani tuguk chemite meting'ung. Mengen kole meche iwe eutab tai anan eutab katam anan iwe tai anan iwe let. Mengen. Akoi betut nekemwa akitwagei komonitan tuguchotok. Kele kang'alalda akere ale wendi sikoba kokongulutin. Kokergei ak biik kora. Tab kong'alal chito kot kole chito angele wendi ak angele torchin. Amu kakoker ng'alaleng'ung. Lakini kangisis kabisa memwa kiy. Komami chi neingen. Ako mami chi neibwoti. Notok kile kimnatet. Tindoi kimnatet kita nekure silence. Tab komi betut nenyolu isis. Memwa. Amu yotok kole bitu ng'omnatet ak naet kai nakakitaune. Kamwa Paulo kole nitok ko netoretech. Telutandet nebo Jehova kale soiku chematindoi kito nekure mi ng'olyo nemite tayo. Kale sikobit onai komie tuguk che telunot. Telunot onai tuguk chekere kele tindoi telunotet ng'alechu. Ng'olyo nekabwatita chichi ko kakotoretech. Kakotech kaniset. Kaiyai discernment inai ile angangimwa kuni akimwa kuni kokaitoret ibeshe tuguk chekayach. Nito nekonech tamirietab Jehova kenai kele kiplembechwet anum koba inam anum. Tab keyai kesit aketuiyo biik mwoini nanyi omwoini nanyi omwoini nanyi omwoini nanyi. Lakini chito nekakase kotindoi telunotet nebo orit nebo muguleldo nebo tamirmiriet kobestos kirwokit. Obwat ng'olyo nekiyai Solomon. Kaket chepyosok aeng'u kitindoi lakwet agenge. Kotun kakile koshep lakwet age ipkotar. Kunakamotindoi lakwet nyo korep lakwet akole kanenyu lakwani. Ongen okase atindionotok kobar lakwet. Nguno kobwa konyo Solomon nyo korwok kirwokit. Kokingakorwoki Solomon kele mami kirwokindet nekergei ak laitoriat Solomon. Amu kebesho tuguk chekiuen akobo kwonyichu. Kongangong'ololwech Jehova kakuyet ko netoreti kaniset kotesak. Telunotet ko neoe kaniset koistoegei lembech ak iman. Akesub imanda aketerter. Ng'olyo nebo somok. Kale sikobit oigu nechimatinye kinisiet. Ngeresa kolen being sincere anan being honest. Kapkomwa chito tuguk lakini ngiker lakang'alalda ikere ile mi lembechek. Keberbera. Kapiro barak. Chame nandi komwa kunoton biikab college. Keberbera chichi akapiro barak. Angomamwoiwo orit. Lakini kinoitoi ano kele ng'alekuk komatindoi kenisiet. Achek chekimi kanisa, achek chekikesubu, achek chekiketach logoiwek chemech. Ningong'ololun ko ngiker ng'alalenyu ak togenyu ak konyekchu lekamwaita ak toget lekatepto amwoe kit nemi muguleldo. Kakurech Paulo eng sautik kole somutikchuk orib muguleldo ak ng'alaleng'wong koek agenge. Mwa imanit
meai kenishet. Eku chito ne honesty ak eku sincere ne momi growth ne keuny batay. Ye kaimwa kunot maitese ako maikere kimase makwee Jehova ko ki Kristianik. Amu tugul chetun jekibendi kipsengwet komagere Jehova growth ne mi ngane ne kyauny. Amu isiunye ne ako iuny ne eng taitab Jehova. Ko eng kipsengwet ko mami imenindo. Angot akemboi netya ibiyai growth ne kemeche yai ko eng taitab Jehova kolapkei ku saa sita kotelel asis. Komami ki nekeunye kamuktoindet. Angot kounoto, angot kabwatutikyo leking'ololdoi kongen Jehova kotomo kemwa. Ko amu ingen Jehova kotomo kemwa ongemwochigei muguleldo nemotindoi kenishet sikerib kaniset ak kerib chesibu kobunji baunatetab Kiptayat. Ng'olionoto bo somok kobo komonut nekile Paulo somok eng sautikchuk ale oiku biik chemotindoi kenishet. Ng'oliot nebo ang'wan amu nekit galek mut ko koite nerubei kale nemotindoi kenishet chemotinye kanakut akoi betutab Kristo. Kanakut Ingereza kale growth nemuchi ko causen offense. Kanakut ko growth neimuchi itou andap kong'alal chito kot kong'et maat yebirgei. Anan andap kong'alal chito age kot kong'et neregek chomomi. Ang'alalen inegei kogos ko kutkut growth nengoleki biik. Kakalya sokomwa kalya masis. Lakini kakokutkut growth neune ingele ngotiketisi komaketisi. Kiong'ema kaniset. Tabikir ngot kanisa tab kong'alal chito kong'alal eng kwenutab kanisa kakituiyo kaniset neo eng barasa anan katuiyo kaniset komeche ketil ng'oliot. Sikowir chito ng'oliot nenerektos chitugul. Netub koutye chitugul kami kanisa uchubis. Ingen achek kai kokibiik ko kikitegen karik chebo yoityo. Che tayari kwai ki. Sikityo mieindab Jehova nekikokerech koisto tuguchotok imbuch chitugul ko maat nelole. Nemuchi kokomboren akonem konyek. Lakini amu rirenetab Jehova nekikokonech. Ak kyokase boiyot age kole umetoiwo kanyoin chito nekanyo komach kobokitiot kole chito umetoiwo aborji ako kami kanisa. Kelechi ara meche iborji ngoro kole kimaya kole kinye. Ara kawek nekinye konyo imeche iboru. Ko kamwoiwe Jehova kenishet kai. Amu kenishet kai komaitindoi nekikonor. Ako maitindoi kabwatet nekibo keny imeche iweku. Amu koto kikorom akinye, kiya akinye, ak kisamis akinye, ko kikoba tuguchotok ak akinye. Toben kangande pichaina ande kimurtoiyot nebo Jeiso. Ngiker ing yo komi chicho kakutun ing yo. Oyun komi kimurtoiyot. Kimurtoiyot ko netore tugul chebunu kong'asis, murot tai, murot katam. Ako nekonin ityakake eng muguleldo. Simakomi ki netiunye ko kekutuny eng taitab Kristo Jeiso. Lapkeiyet nemiteun ko keboru lilindo nenyone eng taitab Jehova eng kapkurus. Nelile muguleldong'ung akowai nemite muguleldong'ung. Ingiro tulondok cho mite cho ko chang. Chang tulondok cheketindoi. Chang eng banda nekitindoi. Eng sigunenyo ak mugulelwekyo ketindoi tuguk chekirech eng muguleldo ak sobondo ketyakake. Lakini kitoche Jeiso ketobeni inendet kebendi ing banda ketokchinigei lapkeiyonin nyonunetab Jeiso nebo oeng yekanyo. Ng'oliot nebo mut nekekesune ing yu sikekesu kebebere samutikab Paulo ko kamwa kole nenyitotin logoiwek chebo imanit. Amu kale yenyitotin eng logoiwek chebo imanda chebunu Jesu Kristo akoi torornatet ak kalosunetab Jehova. So ng'oliot nebo let ko kamwa kole
soigu chenyitotin mieindo nebo Jehova ak logoiwekab imanda. Ingereza kolen righteousness through Christ. Nito nekonech katiaget eng taitab Jehova. Amu ngetindoi imanda nebo Kristo Jesu konikikonech kesigu. Makitindoi iman kibiik kiptengekinik. Kikonyo Jesu weritab Jehova nyokosorwech. Nyokoisto simtonyo ak nyalildanyo nekikitindoi nebo otwognotet nebo tengek. Akonde taban komut akoi kimutoiyot. Meenyi nekime kokonech katiaknatet ak sikunet. Kitindoi imandab Jehova. Imandab Jehova ko logoiwek chemiach. Akale Paulo, yekakotach logoiwek chemiach, kolachat imandab Kristo. Yakelach imandab Kristo koek ingurjiet nelel eng taitab Jehova. Yekere Jehova eng kipsengwet eng decision nenyinet, kokere mugulelwekyok chelapkeyen, chetindoi lapkeyetab imandanyi. Amu kamwa Paulo kora eng baronochik ngisoman eng Kolosaik, ngasoman oto sokes somok oiteni ko agenge. Kale kou yeking'et Kristo koboto amu kou kiong'etyi anyun koboto Kristo ocheng tuguk chemite barak ole mi Kristo kotebche keutab tai nebo Jehova. Obwoti tuguk chemite barak, ma tuguk chemite ng'unyuni. Amu kiobegu ak kikeun sobonwekwok koboto Kristo eng Jehova. Yetun tok Kristo ne inendet sobondanyo otou anyun akokwek koboto inendet eng torornatenyi. Ng'alechu ko nyikisen eng mugulelwekyok amu kale kingotokosta Jesu kokes tuguchu tugul kosom Paulo eng baronochu komwochi kole tupchosiechu. Matobwat tuguk chebo ng'weny chebegu, obwat chebo kipsengwet. Sikobit kowalak kabwatutikyok ak atebenyo kolachech imandab Kristo ne wenyei ipkowany lemite mugulelwekyok ak tengekwokikyok. Sikokakesigu ing inendet ketelel ketobeni Kristo ne inendet ko imandanyo, ne ngakotun kotok inendet ketogu akichek kou inendet. Yekesune Paulo ng'alek cheu cho, kokateb chito nekateb tebutiet eng yu kole tupchosiekyok. Eng chomyet nekamwa Kristo nekale ngotesak eng kila eng kila. Amune sikobo komonut eng sobetab Kristianik chomyet? Amune sikobo komonut? Amu nitok sinemuchi kokonech kelande. Ngomamite chomyet, komami kaniset. Kaniset nematindoi chomyet, komami borotet age tugul. Kiwasekei, kibirekei, kibestos, kiusei kaniset, kinyolili kaniset. Akoi keit tuguchoto kakemwa mut chekisom Paulo eng baruenyi. Kole kasirwa ak tupchosiekuk chebo Filipi. Koro sautichu kokesune kolech ngotebi imandab Kristo nekiotach koilak akolach inendet ne ngurjiet nelel nebo torornatenyi. Tun kotok inendet ne imandanyo ketogu akichek ko ki Kristianik. Nitok cherset nematindoi kimasin netoretech eng kristianatet ak sobenyo. Tos mi chi netokotese ng'olyo? Kongoi, ngatai kiboityo nerubei. Karibu Lilian. Karibu. Anendet ana kapasta nakarube koen kasi ko somok kasi. Pas, kongoi Pastor, Pastor. sorry. Okay. Pas, eng kebeberta nebo kwoeng kasi keng'olole ng'ulotiet nebo tamirmiriet eng sobetab Kristianindet. Abwoti ale kaketiny kebeberi, kakit kityo nekamache amwa eng yu ko kingakong'et Paulo kwamda logoiwek chemiachen. Kowakta logoiwek chemiachen ak kelumda kanisosiek ak kolal maat nebo logoiwek chemiachen koyome ng'ony komugul. Ako kikochi nito koimak
Romanic ak Persaic ak biik alak ng'isiat keker kele ngot kenam Paulo ini ak kinda ko as komungto koroi ko kinya kenam Paulo ip kinda ole marich eng korkoret nememuchi komanda makorutochin kristianik makwomtoi kele bas kewesan kubek kasinata. Kiima kanisosiek eng kebeberwek tugul mising eng kanisetab Filipi. Ipkeker nyalilda nekap konyor Paulo akoi kiyokto chichi kekure Epafrodito kele koro kele une. Tap koit chichi kekwong'e tuguk chekamwa Paulo akole u ing olindo bo jela amu kikimong'u kelen bas kipkome mugulel ako kikoturbuben kaniset. Lakini kipkwai kasit Paulo eng jela ipkolal mat ing olotop kele kosutune koroep chi kinyokolal mat ing oli koek tabu. Kong'ep kokas akichek chemi kanisa olin kong'etyo biik chekilen bas kikoek mwisho. Kong'etyo kristianik chemengechen ak kwamta logoiwek chemiachen kilal mastinwek eng ola tugul ipkolal emet tugul kele kitwoe ne kakikaikai ko inegei nekiyomdoi. Kang'etyo Paulo ini ng'isiat eng kanisosiek tugul eng ng'ony ne nekikochi ki kwak ng'ulotiet ak utotiet nebo tamirmiriet. Asikwa kunito ko kou ye kikere chechang mugurek chekiakirat Paulo eng korkoret eng keunek ko maker ine asikarik ko bunik ako kiker ko potential souls chemoche kesar. Ngoit asikarindet kolech ofisa amune une lagoku koruye nemie kolech asikarindet inyendet kora nekale natebenanis kolya koune kembout kole kokaititit lakini mie Jehova nebo kwong'ut. Atinye Jehova nemaberberin kalyenyu inendet ak boiboiyenyu. Tatyo kole asikarindet kongoi asaun sikot koberurin Jehova ak kong'ung. Ako kongoi amu boisiet neyochini serikalit ak ikose it serikalit ri boisieng'ung ngoberurin Jehova. Kowendi asikarindet ipkolechi ano chito nile kiacheri mutai karon kokanyo kokatin afwande kongoi koiru komie akoi ilesi aliyachini ini okibir lagat okibir kelen iker ile une mook kong'ep kokerin kityo kikokatin mara ya kwanza kungukenyone kabisa koit nerekat ile we wachana na mimi mind your business kolechin ngobirurin Jehova kabisa kongoi koyakitepte kalyetab Jehova kokoibisisen konait kityo ngilen mi age nechubin ing yo yani the next cubicle kochubisien nindo komi nerirei komi nelyon kotokowoche nekami metit nelen ngobirurin Jehova ak lagoku akoi ile ngotawek kobokerin nekobo tai. Yani did I understand chichi komie? Yani ipkosik biik kotko kemboi kole kowauge chito nyikole taikosuo kole mutyo ngen nekawalun nekayait ole kai kole kacha mie Jehova nebo kwong'ut kongoi kabisa kongoi amu keweke. Ipkotoi asikarik kosik ipkotar kotab laitoriat tugul kotko ngelen kele komakomi asikarindet age nekikochin makebire amu asikarindet age tugul nekakiwal kelen tamanab kokaikait kosik noto ipkotar asikarik kole chwak bas kekas kele kokosik asikarik kokosik jela mzima amtochin kora chun alak kele si ango mayaeka chichi ngo komi konait yun nekisamis nebo kwong'ut kobore biik lakini kokosik akine kokas kaniset ing olimbo sang bas kong'et logoiwek cheng'etyi barak akoi kele kiotaa korot kimasir akimatobo kele ongiapta kwa jelait age ipkwai kunot kong'etyo logoiwek chemyachen ko nekasir Paulo eng Pilipik 1 kong'ete 12 akotestai akoi 18 kole ako amache chekitupche onai ole tuguk chekikabwanjo ko kikotoret logoiwek chemyachen koba tai kotko tok monjorornatenyu akobo Kristo eng asikarik tugul chebo kaplaitoriat ak eng biik alak tugul ak tinye chechang eng chekitupche eng Kiptayat nyikanatet neo kosir komwaita logoiwek chemyachen
maingoiweishet amu tinye kamangunet akobo mochokoronatenyu. Yani kokochi hope. Mata kele kipkome Pauloit kinye. Kokase chichi kile ki kristianinik kiamdoi nyakindo kimi age nekale kikure ne noto nekitun kokiamdoi nebo kwangut. Kotun ipkerat. Tun kase kele kipkome no ngolot ale kipkosupso ngolindo bo jela kipkaya metaloyek keme pun olot. Anan ko baralsa anan ko ketke ngolot. Lakini kanget Paulo kotko ngekas komakelen nin kero chicho kiakirat kole chitugul achamgen chorwanenyu kabisa kinyokwamdoi koe logoiwek chemiachen. Ngomda ot korok yani sikowokyo nyororenik chemi eut oli komakere aibu. Yani koike background music iro amdoi pastayat sikenget chito nebo piano kele bir piano ya tugul amdoi pastayat koyoe kurset koboisie background noise chu chemi kengeresiek teshin gospel kwa tai kokure kurset Paulo. Ipkekwong kele ano chito nele yacher ne makimuchi kekerib kosis kutit ako tala melen anyunin melen igumun anan kopol aja tala talosiet nekikwonge ip konai biik kole kole kikiratchine chichi yani akot komami Paulo kotebi ngony asikarik icheke kou mata kole kikiratchine chichi ip kowalak kaplaitoriat tugul ko tos kitinye ng'ulotyet neu notok. Kit age nekitangwan eng Paulo nekwakwonge ko kinyap kerat. Kongetyo alak eng kaniset kole ngen kwa korobo chi. Kingole namdangyu komakokase chi chechuket. Konget chito kongetyi barak yun amdoi logoiwek chemiachen kabisa kole ndio sikokas akichek biik chun kole I can preach. Tamanap kepromoten ya tugul ngipkoitu ko kikebe tai nyekeker kele makomi vacancy oli bitou masta age. Kongetyo pastainik chekimoche kwamdae borto kole ngoboisie nafasit nemami Paulo amu komatakokase chi wui tugul. Kokitoitu Paulo kinyo kole kakile mi alake che kole eng yu kole Paulo kongoi eng logoiwek chemiach chetesetai. Kongoi eng cheamdoi logoiwek chemiachen. Nga mi alake che kiamda eng competition yani len kiam kimeke. Lakini kongoi amu kiamda logoiwek chemiachen itororot Jeiso. Ole ndakane noto kanyo koib chito nafasit nyu akolasege talen kitu kani. Yakotani koitu amut nemengen akot amut ak rani tomo kotara koseberik chemi serut. Acha kole kongoi. Ngo kikiamdoi eng nyikanatet, ngo kikiamdoi eng kimekeinatet ko kongoi amu kakenai akobo Jeiso. Ingatilep koile chichoto mugulel kole sorry mutyo Paulo. Lakini nginyawer chichoto kabisa kole nini kitu gani. Lakini kenyole kongoi ngoberun Jehova kabisa kasit nekiyai. Ako angen ale kiamdoi yekale si arebe kasit. Ibo asiku anege eng olin aleni Jehova nyoiwa kat. Ko ng'ulotyet netya noto neimuchi iwech akot tuguk chekanyo komwoe chito kowirin kabisa. Kula mekot alake korok che loseke eng yu ndakibendi ole kibunu kikibae misikik sikoit ole mi rani ilechi ilosunot Jeiso ndama Jeiso tatami misikichata kongoi kit nekemwa kabisa bwana kemwa ukweli kole chito kaneni kolete tamanap konerech tos kone Jehova nyikanatanata ama nyikanatet kityo ako ng'ulotyet nematin kokon chito kit nekamache kowirin ikochi Jehova torornatet kowalakse kiyotok ipkoek logoiwek chemiachen che iwoktoi eng ng'ony tugul. Kot koek hasara tuguk chekamache kwai setan ipkonerech kopachinat olo amu kabetyi tuguk choe. Ngolen kole kobun oli iwechi ikochi torornatet Jehova. Kolen kole kounea koikochi torornatet Jehova. Akoi kobetyi setani tuguk choe komae kobarar kopar biich amu kabetyi tuguk choe. Ingotoretech Jehova asikobit kotok kimnatet eng sobenyo akokere ng'ony iman kole kiketebi ak Jeiso amu matin kakilen kecheng or age tugul nekiborenin, nekinyalilenin, nekiusin itononi kora eng kayanetab Jeiso. Kebeberta nebo kosomok kasi namoche atuiyo asikobit ngot komi chi netinye ng'olyo komwoe kole the gospel fruits logoiwek chemiachen
logoek chemangune logoiwek chemyachen. Ne logoek chekimangune logoiwek chemyachen eng kitabutab Kolosai kokale ne Paulo yekingong'ololjin kanisetab Kolosai. Kakesoman yoto keketyi kolokoini Jehova kongoi kwandab kiptayandania Jesu Kristo. Kong'ete yekingekas akobo kayaneng'wong eng Kristo ak chomyet noting'egei kayanet. Kong'omong kayananatak ko i chomyet. Tatyo komang'une ak kamang'unet nekikokonok nekikokonorwok eng kipsengwet. Asikobit yekiasib okas ng'olyondonito bo imanit koite lo. Kikoityo ng'olyondonito kou ole kiityindo chun alak eng ng'ony komugul akoi logoek akotesak eng kokwek koboch betut nekyokas akonai akobo mieindo nemi eng Kristo Jesu. Kale kikikas akobo kayaneng'wong kokon kayananatak chomyet akokonok chomyonotok kamang'unet nekikikonorwok eng kipsengwet. Yani koek kaniset netuneni akoetu akotesetai kowoloksei. Amatokoek notok kityo koi logoek akotesak logoechatak koiyo akoiyo akoiyo ipkong'irtagei. Ne logoek chemang'une logoiwek chemyachen eng sobenyo. Kebebertani ng'olole eng lesonini ko ngeweket ng'ang'utiet 12 kokale kitoigei luget eng kipsengwet. Kokakimwa kele kitonon setani kostakan anan kong'aa Jehova kole the character of God, atebetab Jehova ak mieindonyi komayamei. Metaketiegei Jehova ak keote, moche keotkei akichek. Ko eng sobet komi biik oeng'u cheiyoni kotiegei Jehova akomong ak cheiyoni kotiegei ak setani ak ng'imnotenwa ak somoloikwak ak ng'omnotenwa ak telunotenwa ne ak ne chebo kipkei ak chebo kayanet. Ingot keker bichuto oeng eng ng'ony komugul kokwotisiek oeng kityo chetiegei ak kolosunenwa ak telunotenwa ak chametab ng'ony ak magutikab borto, magutikab konyek ak menatetab sobondo ak chemi komosi chetiegei Jehova chebendoti eng kayanet. Ingot keker sobenyu ak sobeng'ung kemi komosta ngoro lene logoek chebo kayanenyo. Kambwa Paulo kit nebo kwong'ut eng yu. Amache asoman kit nemi yu kidogo. Kinyewo Paulo amu kiwo kot kobut Paulo akine. Kiwo Paulo kot koit emetab Athene eng olimbo Greece. Ko Greece ko kitinye biik cheking'omutik chekikure philosophers ak biikab science. Ipko akoi yekikure Areopaga. Areopaga ko ki a debating hall ne kisindanegei ng'alek ak ng'omnotet ketiitos, kikure debate nekituitos ng'omutikab ng'ony sikeyai debate keker kele ng'om ng'o. Kotonon Paulo akoboisie kit nekikure logic ak science ak philosophy. Hey, kowir bichotok kosisio tugul. Mami chi nekimuch kobargei ak Paulo. King'om kabisa. Ipkosindan kekele ketononso. Yani kitonon kot tugul akele surut. Lakini masikyi. Very little nekimang'une biik yoto. Nyokokere Paulo kole nga makoi kitiegei ng'omnotetab ng'ony ak philosophy imuchi itonon iproven ile sabe Jehova ak iboru evidence ikwer revolution ipkotar ng'ang ikwer tuguk tugul ipkotar ng'ang ipkirabach kirobokyi Jehova. Lakini kowekse chichotok philosophainoto kole pana ngitabastadan kokeny sikebargei ak koroi. Atyo kole no keboisie premise ni aboisie ni ane kele so kergei pe ole kekerunde because it's premise nilen A plus B is equal to C. Ko nguno ngot ko a change the premise ko change rak tuguk tugul. So komakaiyan ki. Ko koitu nyokosirchin Christianic chebi kanisetab Korinto
kole Paulo kingonyo amdo wak logoiwek chemyachen komanyo ng'omnotet anan ko science anan ko eloquence, yani nanyo kong'ololi chito eng ng'alek cheonyinyen chetanguseni anan ko chebo atindonik anan ko shairi. Manyo aeku chepkutiat ne anyiny kot nekaboisie yani oret nekakaikaak eng ng'omnotetab tuguk cheonyiny kutit. Kenyo nyoborwo kimnotet and the demonstration of the spirit, atebet ak kimnotetab logoiwek chemyachen chemang'une logoek akowal atebetab chito. Tuguk aeng chuto chekiborye ko kristianik. Ngap ketiegei ng'omnotenyo nebo chitondit logic ak science keamdojine biik anan keboisie poetry. Ngap akere kanisosiek mising eng betusiechu ko kokowek pastainik ko comedians che kirorye koimen. Maker akot cham komi nekekure Mangush yetairo pastayat nemi Nairobi nekekure Mangush newendi in comedy halls. Wegojo komi Churchill. Mi Churchill, akot Churchill life, yeah. Ko yani kirorye nengawir kowire chip kole orit. Ko ngalal man pastayana nata irorye biik kutuch. Nebendi biik kanisa roryot kityo. Lakini mami chi newalakse sobondanyi akobo roriondonoto. Kou noto che koboisie science. Lakini tebutiet neng'olole kipsengwet eng logoiwek chemyachen ko une atebetab chito nekakas logoiwek. Imwoe ng'oliot eng tolosiet ak ng'omnotet nemelosegei akokere chito atebeng'ung ip kole ngot ko kinai Jeiso chichi amache kit netindoi chichi. Akot asikarindet nekalen kopir Paulo kopire eng nyetare kole tupchoni ngopirurin Jehova, kongoi amu iyoe kasit neiyote serikalit, kongoi amu ikose it. Nga amiu eng tuguk chemaiman, lakini iyoe kebebertang'ung nekikonin Jehova iyai eng serikali. Kongoi amu ikose it serikali, ngotoretin Jehova koberurin. Koip kosise chito kobwat kole chito aina gani nemwoe kunot. Ko imekei chichotot kowek kot ko mutai koimen kolejin nyoiwo kat eng kit nekwai ako soiwo atinye shida, myoni lakwenyu anan myoni chepyosenyu. Ko ot ko mutai nyokotebenen chichoto kole ang'i atinye shida kidogo ak manung'otionyu alia. Kowalak chichoto to mutai ko asikarindet nekikiywei eng jela msima. Kokere biik ip kole koak ne kele ko ngap konyone kekekas konyone chichi jela ine Paulo ini ako kong'etetab kotoi kong'ololso tuwai kokoek a different person. Ko ka kimnotet newale logoiwek chemyachen akowal muguleldab chito ko ng'omnoteng'ung, malambuek ak comedy. Lakini ngot ko ma Jeiso nekeamdoi, ngot kewalake pastainik keku comedians, ko mamite kimnotet nebo sarunet eng tukyoto tugul. Ngasoma kurget agenge nekisir Ellen White eng yu. Kamwa kouni eng kitabut nekikure In Heavenly Places. Kole the life of a professed Christian or the lives of professed Christians who do not live the life of Christ are a mockery to religion. Sobetab Christianik chematagu itondab sobetab Jeiso ko chutisiet eng dini msima. Nolen chito ngot kwendi ano pow awendi akine. Lakini kamwa kit nekewang'une kole eng page 318, a true lovable Christian is the most powerful argument that can be advanced in the favor of the Bible truth. Sobetab Christianindet nebo iman netinye akonyitat chomyet ko the most powerful argument, kakaikaet neo nesirei akobo Bible ak imanda nebo bukuit, sobet nebo Christianindet nenyitat chomyet ako Christianindet nebo iman. Kere biik tatyo komwa kole ngot kouni, kokimwa Mahatma Gandhi kole ndaki sabtos Christianik tugul sobetab Jeiso namdoi, takikemete kanamonik maindik tugul
akeweke keku Christianik. Ndakiu notok Christianik tugul, ndakiu sobetab Christianik tugul sobet nebo Jeiso, takikemete maindi saetab kanamonik ak keku kebe kanisa tugul. Such a man is Christ's representative. Kale, a true lovable Christian is the most powerful argument that can be advanced in favor of the Bible. Such a man or woman is Christ's ambassador and representative. His life is the most convincing evidence that can be borne to the power of the divine grace. Kale chichoto kotononjinet neibortoi atebetab Jesu ng'eng'ony. Ako sobenyi ko pirchinet neo nesirei neibortoi kimnatetab logoiwek chemiachen. When God's people bring the righteousness of Christ into their daily life, sinners will be converted and victories over the enemy will be gained. Ingot keibu imandab Kristo eng sobenyo nebo kotugul, kowaloksei ng'ony komugul akobwonji Jeiso akobit katerteret eng kimnatoshekab Setani. Logoiwek chemiachen, logoek chemang'une logoiwek chemiach, koma eng lambuekyok, ma eng kimnatetab amdaet namdoi chito kot kokwenda, ako une atebetab chi, une tolosienyi kokaweka kokakotar kwamdoi, tos une atebenyi ak osotionyi, une atebenyi ak lagokyik. Tos iwendi ak biamde ileni lasunot Jeiso Bwana asifiwe, teitu kanyiranga chepyoset, anan kitu kakomami ole tonone boiyot, ibolchini koek kitikin ako boiyot ne kakimondoe eng kanisa, ako kai chepyosetab tikun, teitu ka kosise boiyot amu tinye mook eng moet. Irongochi lagok kotko kere lagok nekibendi kanisa kityo, mutai kakoekitu lagok kole ngotebi kanisa naba mama, kotko kaniset ko ngobet Jeiso inoto, ngotoretech Jehova asikobit iman kowalak mugulelwekcho akoit logoek chemang'une mutyonet nekakomeng'is Jeiso eng mugulelwekcho. Tos mi chi netese ng'olyo eng kebeberat age? Bas Ng'olyot pastor in kongoi. Kolosaik 1:6 ko kamang'unet ak logoekab Paulo eng korkoret nekikochi muguleldonyi kobaibait kosir ko logoiwek chemiach chekiit ng'ony komugul. Kamwa eng nyiganatet kole matokoek buch boisiet nekiyai Jehova nekitoi, ako kisulda koit logoiwek chemiachen kimaswek tugul eng ng'ony. Notok kisoman Kolosaik 1:6 kole kou ile teptoi ng'oliondonotok eng ichek nekikoit ng'ony komugul ko amdaetab Paulo kesomani ra. Amen. Kimakemi betusiek chotok, logoiwek chotok koek sobet eng achek rani. Tos mait ng'ony komugul? Tos maisuldae Paulo magetab Kristo? Inye nakesiku akitach logoiwek chemiach, tos une kokwonoimi? Tos kikonai biik logoiwek chemiach kou ye kamwa Paulo kole lekiatyech ak ole kiamdae ak ng'ony komugul ko kiba logoiwek chemiach. Amde eng tatebet kou ye kemwa pastor, eng ng'alalet, eng korkoret, eng usisiet, eng nyalilda, ngotelel Kristo kou notok. Makwe Jehova keyai kou notok. Eng makiyai kou notok ko buch sobenyo nebo Christianatet. Ako ki nekamwa eng yo pastor ko kole yebit stebishechu yekakenai chomyetab Jehova kokonech chomyonotok ketiegei Jehova mising amu kakenai chomyet nemakinoe kityo amu kesoman Bible, lakini ikosyinigei akot ing kowekuk chomyet nekichamanen Jehova. Kergei ak chomyet nekicham kochamanen gogo, ngiwe kap gogo kabisa ikose something tofauti. Ko ngiweksei ing kap gogo
Kumako yu akuyo kewendi. Amu ngap kirangaji ngelioji lakini nyun akot ndakichamin gogo ako ngututin ak tomotoinik lakini ikase ile genuine chamyetab gogo kabisa nekiweksei kokaiwalake. Ko yekakonyie chamyetab Jehova kokonech ketiegei mising ak ketrustan eng iman. Tatyo kokonech kamang'unet nekale hope kept for you in heaven. Ko kamang'unet notok komatinye akot inyolili ing ng'ony ako usin manung'otiot anan ko usin ng'o komakoimin amu itinye a longing nebo makoit Jeiso nenyo. Nengitieni ibimwoini one usin ilejin nyone Jeiso makoit ak tun jo kotakimi tuwai. Kowendi chito neimotegei akot mi chito ne sasin akole bure kabisa, you know, ko a debater ne very argumentative lakini mwisho koi kakoimen kakeruiyo tugul. Koek lonely sobenyi akoimak sobenyi tatyo kole ngumi kiy neingen chepyosoni, mi kiy neingen chichi nematinye. I cannot argue with him, lakini kale you cannot argue against a well-lived life. Akot ng'ony kimi chepyosona bo Katolik kikure Mother Teresa, ko boisiet nekiyai eng India komi akot biik chemeyoni Jeiso lakini kiip koker tuguk cheyoe chepyosonatak kotoreti biik chekinyolildos kuno. Akoi kole ngamayani Mungu ko tuguk cheyoe chepyosoni ko I cannot argue against it. Makoi aeshe tuguk chekachichi. Ngot ko ngewal ak kecham Jeiso iyai geni ko makoi kibelgei ak notok. Ko kale many souls that are sick with doubt. Kale wekse chechang chekikoimgei eng musetab sobet, tired of worldliness and rest. Kowalak biik chekaimegei eng mugulelwekwak, kikosub mokornotet achicha. Nyokole ngosub PhD eng ng'omnotosiek achicha. Mi muguleldo kora netoko empty, yani nekakubir sobondanyi. Kolaike age kosal kutit, kwal ngoroik, kolya mwisho kotokokubirat. Akoi kolejin mi kiy nitinye nematindoi, toreto anai chichi kinai. Ko kale mwisho ko mvuto, bitu kachutunet eng sobeng'ung nebwonjinin biik kou ya isubak amu kakoker Jeiso eng muguleldang'ung. Tatyo kobwone biik eng kaming'inetab kei neitinye, tatyo komwa kole soiwo. Mi kiy nengisa kowalak sobenyu ngotoretech Jehova asikobit keeku cheiborto logoechatak akowek Jeiso eng yenekit. Ingot kotok kabarunetab Jeiso eng sobetab Kristianet, kowek Jeiso konekit. Kongoi. Karibu Lilian. Kongoi mising eng kanetisiet nekakenyoru. Kongoi Pastor. Abwoti ale name yotok kewong'chi akobo saet. Eng betutab rani ka lesson eng metitab lesson ko kalen amune nebo kaweketab kongoi ak saet. Kongebe betutab kwang'wan kasi anan ko kikesu kolen kimnatetab saet. Ko agere ale kenam tugul chebo kimnatetab saet amune sikesoe ak kiy age tugul. Ako kakeker kele kimnatetab saet ko nekit kakenyor. Amache kename kitabutab Kolosaik 1:9 akoi 12 asikeng'alale yoto. Ko kale kitabutab kisire Paulo. Ako kakeng'alale akobo amune kemite betutab rani kesomani eng yu. Asikeker kele akot eng achek koune yoto. Kale kaitet nebo 9 ko kale amu nito anyun ko makimete kesaa akesom akobo akwek koboch betut yekingekas kele konyiak naetab makenyi eng ng'omnotet tugul nebo tamirmiriet ak kakuyet. Koite 10 kole siobendate kou yenyalu eng Kiptayat. Oboiboi inendet. Oitosi logoek eng boisiet age tugul nemie akotesake eng naetab Jehova. Ikimitok
eng kamuktaet tugul kou kou muitaet tugul, talosiet eng boiboiyet. Okochini kongoi kwanda nekiyae keeku chenyolchin keamde borotetab chetililen eng lapkeiyenyi. Agere ale kakinyoru ng'alek cheechen eng yotok chebo amune sikesoe. Ako keker ile sikenai, mwoe Paulo kole sikenyoru kenai naetab makenyi eng ng'omnotet. Kenai kele naetab Jehova ko kairikyi Jehova inai. Kakinai eng yo kele kinyo Jeiso nyokotuiyech ak kipsengwet. Ko sikenamgei eng saet ko keng'ololji Jehova. Kakomwoiwech Pastor Nyalile eng ole kisoitoi, abwoti ale kakenai amu ngap kesoe ile asoitoi ano, imwoe no angot kamaimwa kemwa akobo anegei. Lakini agere ale kekonech oret agenge nekimuchi kenai kele ngotko kakesub nekakele kikure yani akot acts ko boisiet ma boisiet inye ikere ile ilosu kamuktaindet imwa akobo ng'alek chemi muguleldong'ung chekiyai anan ko chemaiker akot ile kakilelchi chi imwa anan ko chebo lagok anan ko i-confess akemwa kongoi. Mwoe kongoi ko abwat ale sikesa ko karon amu ngap ing'ete karon asubuhi ko ile kakoek cho kang'et dakikaishek tutikin sitasa saa ngapi. Iwendi imwa ng'oliot agenge inde kutung'do anan ko akot yani ng'ololi metit matemwa akot komang'une kuteng'ung. Iloboti ile ingen Jehova amu achelewan. Ile sikoi tachunu koskolen nyasa. Ko ngibitu koskolen ko kakochang'a tugun chekakoriebin kotokomakoi ile nakatokomwa ng'o kole makose Jehova ng'alechu. Koit kwo betut. Ara anyun tos kisaita ano anan kimwoitoi ano kongoi. Kakimwa kele saa eng sait age tugul. Pray without ceasing. Ko eng saet akot ngiwendi eng oret ko kairo akot ketit nekosich logoek anan nekotaptan. Ilechi Jehova kongoi netya kiyaita ano. Akot ngiro asista ko kachor. Iro imwochi kongoi Jehova amu kaiker kwang'utik kabuse neibusi. Iwe kotiyoe kasit kamaimuchi akot iyai kasit noto. Mi alake chekamache koit mait yoto. Lakini nyekeitu. Ko ngot ing'ololi ak Jehova sait age tugul kimwochini kongoi Jehova ak ikochini itorori Jehova amu inendet nekemukakchu. Iker ile kait saet ne ngoi ngiitu koskolen nyiyoe summary. Maamu kaimuch anyun ngichunu kaing'et. Lakini itinye amu akot ngabwoti ngap kasi keyoe tuguk chekilen ile aiwo summary ne nekeyai eng betutab rani. Ikere ile no kaai no. Ko nguno ngipcheite kobe wikit kelen mwa ne nekoaak nekararan. Ko nginye matemenen imwa baornatetab Jehova. Imwochi chito amu nyitat kimnatetab saet nekesaa nekatuye ak kipsengwet kokonech muguleldo. Kainai ile ka Jehova komuchi chememuchi. Makwa ne ako Jehova nemuchi. Kokonech kamuket. Kokonech kenai naenyi. Kenai ng'omnotetab Jehova kele ka tuguchu tugul sikwaak. Akot ndakitingtingeni ing'ony. Akot ngilen inam kole yekiname komanamakse. Metoboti amu ingen ile Jehova kolanden eng yutoyu. Ako mainyege amu isochini age
neusin, nemausin, mi chebendi boisionik ibwat akot akichek amu yekimwoe Paulo kole kikibwata. Kilya sikobwat Paulo komite korkoret. Kaek inendet yani, kaek inendet nekebwate. Kakokiker kakosik biik tugul. Iker ile bwone logoek eng oret kinyoru kaming'inetabgei sikoek Jehova neyoe boisiet. Akebendate kou yenyolu eng Kiptayat. Ko yenyolu eng Kiptayat ko kakenai makenyi. Asikenai makenyi ko ketuiye ak inendet kesomoni ng'oliot ak keng'ololji ak Jehova eng sait. Ako notok kobwa anyun logoek cheikere ngiwe ketit kicham kipkekere maberiat ile angen maberiat nemite yun, iwendi matin komite koita barak yun, inget ile notok netindoi logoek chekororonen. Keeku acheket chekesomoni akenyoru ng'omnotet ne notok akot inyorchini kitabutab Johana 3:17. Ko eng betut nekimoche keyai ne ko sikeyai saet, itinye kongoi nemasire kuting'ung namwae mapasta kole mwachin akot kolejin kongoi akot nyokobire kolen kongoi. Ibilechigei yani kararan metit kotile kararan metit kotokoboen ile ngu ka anendet nemakararan metit tinye. Kibire chito akilechini akolen kongoi. Ko kikekas baornatet nebo chepyosok chekikibir akotinye kongoi eng muguleldanywa akwae boisiet matin kilya ko kiwalak konywa akoboisie. Memoche ale mutai kebir chepyosok achicha. Kisome Jehova kokonech kowalak mugulelwokikab chitugul asikobit keyai boisiet amu kakoit koek Jeiso. Ko ikere ile kimache naet, ng'omnotet. Ko sikenai ng'omnotet ko kesoman Bible. Somane Saburit 19 kaitet 105. Kenai Jehova kele Jehova ko nekonu kiy age tugul. Konech ng'omnotet. Kenai kele makoi kitiegei nakakilen ile kyai ni, kyasoman, kyalyaja. Ketiegei Jehova. Kokonech ng'omnotet neng'ulotyet nemelen ile noilin kabilet kikisikto ng'ulotyet nemareru. Nekarap koilechigei ngong'alalanon kabisa ikose ile biik chitugul akomwoe imanda matin ngoliot. Ko ketiegei saet, kesa eng sait age tugul. Kotugul kotko yani ngele kotugul komatokotokoek karon ak koskolen. Atya iip tiendo ab biik alak koimut tiendo. Ngoek muguleldang'ung netindoi tiendo neitieni kot kang kora asikokonech Jehova tamirmiriet netilil asikobit iker tuguk alak che akot eng konyekcho komakikere. Ituitosi kole kanai ale kakaunoto. Akot ngouwen katakomokotep chi kole tuguchu tugul cheusakse kole koune. Lakini ngomi kondanyo Jeiso nekikere nekinget kele inendet nekitou sobenyo ako inendet neitei konamech komutech ole makomi usisiet komakekere kou Paulo nemaker kole kikikera. Kiker kole oret agenge nakakikochi anyun space kosir kwenik rani kesomoni kitabusiek chekisir Paulo. Kikochi kong'etyo Pauloinik alake akot eng achek eng yu kesomoni tugul eng yu kesome koek Pauloinik chekachang'a asikiyapte kokas kutit age tugul amu akot ngesoman kitabutab ng'ang'utiet 14 nakikure The Great Commission. Ko akere ale eng yotok kurget nebata neite ng'oliot kale koit age tugul, oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul. Ko eng kaitet nebo lo notok nemwoe kole kyaker malaikayat age kotirireni eng kwenutab kipsengwet
kotinye logoiwek chemyach chebo ng'ony chebo koigeny koamchi ichek chemenye ng'ony ak bororiet age tugul ak oret age tugul ak kutit age tugul ak biik alak tugul ako mwae eng kutit neo kole koiwek Jehova akokochi torornatet amu kakoit saitab kirwokenyi akolosu inendet nekiyai kipsengwet ak ng'ony eng nyanjet ak kondab metusiekab beek. Iker ile noto nekakikonech asikobit keit kemwochi chitugul ako saet kituiyet kipsengwet ak achek kemwochi Jehova akobo tuguk chetesetai amu inendet nekonech kenai akonetech eng sait age tugul akilosu inendet amu inendet nekonech tamirmiriet netilil neinetech eng oret age tugul asikenai makenyi. Yekainai maketab Jehova komakiy tuguk alake chelen inai ile makenyi kokalecho ui akiwe akoi itestai ibiyai kole iyai itar boisiet eng yoto koyapten kole kakiyai kounoto imwochini kongoi Jehova. Ko yekakenai kenamyo ak Jehova komakiy netokokowui mising. Kochang kurgotik chekakomwa arap Maruk chebo kemwa kongoi ak saet. Abwoti ale kamwa eng kurget namuche ale omuche osir romanik agenge koite 8 akoi 10 komwoe kongoi. Korindoek netai agenge koite 4, Efesoek agenge koite 15 akoi 16, Filipik agenge koite 3 akoi 4, Kolosaik agenge koite 3. Mwoe tugul akobo kongoi ak saet nekisoe kotugul. Kale Thesalonikek agenge koite 2 kole kimwochini kongoi Jehova eng betusiek tugul. Ne notok mu kesoe kemwochini akobo saet. Thesalonikek nebo 2 agenge koite 3 kolen kimwochini kongoi Jehova akobo akwek akobo inye anom. So matile mosochini anom, sochi ibwat biik cho kimi kanisa cho kimatokobwone. Amune simakobwone? Abwoti alechinigei kitindoi simosiek chitugul. Kalya biikchok simosich akot prayer time. Nolen ole ongetuiye sait 12 karon anan sait 11. Chang biik che kubko sait 11 kong'alaldos eng korik. Kalya motuiye akosaa akosochi anom biik cho kimatokomi kanisa. Biik che lagok chebendi sukul. Lakwet age tugul omwa eng kainet amu kakenai kele kainet kobo kwong'ut kainet. Imwa mitei biik alake chemamwoe chi kainetab chi kobek kenyit kolya konoto nalen chito makimokenake. Lakini ngot kemwoe kainetab anom akelosochini betutab rani kesochini anom. Kisochini lagokab kabanom akemwa lakwet eng lakwet. Kakimwa kele boisiotab kanisa, boisiekab kanisa, Dorcas tugul chebendi mashambulio kalya makimwochi Jehova kotko makisaa. Lakini kiboisie simenyo kong'ete karon kochar anan kotomo kochar korir emet akoi kororokta anan akot yani ipkome simet ilen ngoro achachan simet ilabati icheng'e ichachane ing'alale. Ingwek tuguchoto keboisie kokonech oret agenge ketuiye ak kipsengwet keng'alal kiborchi biik Jehova ne notok nekinyokoyaech akoisto tuguchu tugul neite betut nematkonamech koriachech amu makisich keboisie tuguk chekikonech Jehova. Amache akochi mwalimuinik ngot kotinye chi kiy nemoche koteshi asiketorchi yoto kemwa kele tos kimite lesson nebo wikit nerubei ne wikit nebo 3. Ko agere ale kakwo sait kamoche amwa ale kongoi mising eng tugul chekakemwa ako ongetestai
abwati ale lesson komuchi kenyorchi akot kanisoshekwak, kanisosiekab Seventh Adventist ngot komi chi ne mpya netomo kokasech kemuchi kenyorchi ngotinye majibu oteb asikewolchigei asikikilgei kibagenge akesochigei kibagenge. Ko kit nerube kemite lesson nebo somok nemwoe akobo sobet meet. Ko kitochok tugul ketebi kibagenge asikobit kinetkei ak kenetkei kele tos une yotok eng ng'alekab kekere Jeiso nekinyokotuyech ak kipsengwet kobunu sirutik chekisir Paulo. Kongoi mising. Asome kesaa asikobit kondoiwech Jehova yekibestosi. Jehova nesobe koigeny kimwoe kongoi eng saitab korake. Kongoi Jehova eng lesson tugul nekakeng'alale. Nye Jehova neinyiti eng chekose. Kongoi Jehova amu kimnoteng'ung, baornateng'ung Jehova eng ki age tugul. Kora Jehova kimache kemwa kele ngwang makeng'ung ki age tugul ako yekituye eng wikit nenyone. Ko eng wikit komugul Jehova koch agenge kotuiyo akonai ngokasome nematinye Bible ko Jehova ikochi kamuget ak katerteret asikobit ketuiyo ak Jeiso seibwatech. Kisome chuto tugul kobun kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. Kongoi mising.